maana langa le ali ai soli para ina lo le fili ia ala langa le ali me pense na osana pa manulo na lofa pa manulo na piina e dia tu maana langa le ali ai soli para ina lo le fili soli soli sei soli soli matu ai soli sei soli la lo le fili soli soli sei soli tu ai soli soli sei soli soli ma tu ai soli soli sei soli tu ai soli la lo le fili Togo vie ole tofa fiu tala paua. Ia per pensare na fa mai soli ele kasi se soli e fa se fulu ma soli. Ma tu a soli lalo le fili. E oi, awa a saune lunga le fili ma fusi oi. Ole ma tu a te le tama i fili e pi e oi. Pe a le ona e tango e soli lalo. Mana ia po fatu ngo fo le tamali. Le atau fiu tala le paunga. Ai la fasile no pese le no fa lo tu ia de fa mai le leina le e loa se ke risian pe ale ui ni tofo ka mai ele loa la o ke disia wa o le tele tanga tai tara no fa ke risia ai ui ro ko o le matua mo musu ai ui ko ia o to o no le nei asia ta le fo se mai pe o manga no le ia o to se mai o sui fo ia le ofisa o u te faia li tala a Yesu ke riso le na fai ona so to titi fo no to le to va ai mai le ya se umala no fo nga awa o me foi le ale va vera o me o le sau le fili le sau na go e maka o ki e o mai fa ka sia le fili ma fai fili ina o te ale titi le afa o le fa le taibi ma sani e ta do e pe o ma sani e por kala me le tau te ya fa malulu watu ona le tuai te isi ia ona o lungo au wala ina ia matou American ia o ila sa o il tala le tunu ule faiso e fa mata pipi itia ai mawala io e ki fa mai o nga ole ele ma ai titi dua to lui tu lai titi ai ia le lana tau tuai te isi ai ia ai o te pole wo vai fo pisi mai la o telefoni fa mai e isi tatu por kalame do we have a show fe ai ronga o fa yangi ro ko fia ia ele a faina ele anga o porukala me tau to luina o e le aso ma le aso ia e me se fo yo lau mafutanga ia so faiso o me o te tupu o me sa te tupu o me te musu te tupu ai ke vai kwa o mai lava ma kupu mai lava ia e me se o te tatu fasoa ni me o nga
Malola le pale malo le tau atai. O a ku sawa le kai mia matu California wala ngale utu si le fiolo ki Amerika. O le aso lulu le nei. Ina ua toi luas fu minuto ntali tu laiba. Le po. Ia ai ono le faita waso faiso o le tatu por kalame le tau te iai. O le ala lea leo te tino ai fa Amerika. Ala u leo atu fa aso tofi. O luingo la tofi le nei. I le toi luas fu minuto o le tala le tu la lima. E ora masania. Ia le tatou proclame la son nafi le tatou proclame ono tulang o le sports telenoa a te fo ia au mua to vaenga ia ma le fionga nga fitasi fu mono ia mo le lua proclame mata ngo fi e ui ai na telu taimi telu afe mai ma fai mai fu ma u ia la umala ia e fa malo le tautua tu no ia fa malo fo ia le tautua upu wa le fa fo mo ia ele lei foi proclame si va sa ia foi mo tatou ia e alo alo ka uru i me ia kupu mai Samoa e te alo ai te toi te pa ele vai aso le masau fe au nga na faia io ai fa malo le fa taro fatu o le o nei Victorville ma mato au malanga fio fo ia vui me flitua mato fe loi ia ma le fio ngal te fono o le official a le kai fongo ia masiona flitua e sio la pisi nisi fo le la o mo wele ava no fa o le fa yetu el tatu por kalame i Victorville ia ma to filo foi male o te fono fo nga la mutia man fano mal fritua ia ma to filo foi male committee ale nei foi pituru au le lei Victorville o California la vai ai pe male lua i tu lai kalaiva mai pete sa wele ta vale mai o le mele sa ma to ia na nafi ili si foi ai o California la vale tele foi tangata Pasifika me tu fero ila male sunga le pristine ia le tu fine fo i fionga ali ainga ia i nei ia mama to fia i fo i le mata go fio le nei fo i pitoro ma to felo i fo mana ni si lava ia o committee ni si o ainga aso ta ia fa boi o le afiro ia i male to tele o le community Samoa i le nei fo i pitoro ai ono o le tau te ia i le fa ta lofa ma le fa felo ia o sa ma fa nga Samoa ele nga fatia e lo fa tau va io pe o ia sa fa mtelanga pe le au ia o vai al tine vai lele fa mai fa malu e tele lilo e tele lano io ia o melea ia ta to fusi e fa o malo ta to sura le lo fa o le tua awa o lana pui nga ia ma to feo ia fo le ia ku ele fa ngo fi o tele so i fu e fano i le anga tele so i fu e fano i lungo le ea o lungo le sami lungo le vasa ma tu langa fa pena ia e fa tai ai o le maua lava le ola malo loina e ia foi la lo tali tonu e fa pena tatou io tatou o tuli ma fata e le lofa malanga le o tatou ma tai sile lang fa talo fatu ia ona tofia le tua fa fe ngainga so o se fata fai tau langa marol pale le fiafi a o le fesili numero tas o mai oi o mai lo sa valinga le dei tai mi o le soifua o ese fi fesili ma sangia o le lei mea uma o soronga le lei o e fia o maua o e fia o manuia lo ainga a wa foni fa fi tauli o e ui ai le dei tai e wala ngai le o aso uma e la e ile aso e timu e ile aso e la e le tai me ma uru e foi le tai me pita on timu tamo e to te a o fesili o manuia o e malo ai o ele ke mafuka mai o ele ale o ke kiro sa o tua yo fonga le fo ye te omi mai o mai o le talo la pe ya so fa so ia i fo manuia ma malu tapu a o ina le soifua o le tatou tunu ua le o koe paleni me le vaai e sa o ta ua le o toe paleni o le soifuaga lenei ua avea mea sa'o ma mea sesē ae avea mea sesē ma mea sa'o e lē sesē le fa'aperefetaga se tasi o toa manu o le tala lelei o failagi lana folauga se feakugi la'u kala lea ua tatou fa'atalofa e tele na vatu e manai tatou fa'asoa lelei o le fa'amalosi au au ko sila ngi ka ia o failangi la tu folonga te tai o kalesia mata elinga ala pati lui mata elinga o
viriamo mafoi apostolo viriamo mafoi ya magisi lava ke uma misi ya ke wa bo ka ngono fa nei mapunga o le lua le a to sir sil nei ele ai mangi mea nga sa ngo ai a ta ilonga nei yo o nei fo I to vini ele o sao e sa o ka lefe e ke akri lo taleven le ai ma se mea na sau no ia ina nei ta I fa o lungo nei kalesia ele I come to pass monim fa mauni la ka ko mo mo ya mata ilinga nga sau ngoa ma matua tala pipi e mata ilinga le la tara noanga ma ta ita I le tua ngai a o ave ma pale mi o tato tuno ia o le launga o le o lau vivi o se solo e tato lunga social media le na matua I sa malai lava le ta ita le vaenga o lana fautuanga na ave anga ele ta ita I o tato o tuno ina fu taimi o veo I pale bia tu ile epa o te tauna I tango e whata pena o tauna I tango e whata pena o lea whaka penga sesi tu ile epa o te tauna e wha mawai o ngai upua ia lea kakangi per kalinga tu ile epa ia o lea o a uolo ta maa wha lea nganga le wha tuanga katoliko o te tauna e wha longo maia malo lo wha mawai ai la ma vai nga ka ki ngor kam ko inga kulo li tai le aki popo e vai nga na ia fea o le wa tau no e oi o la vai nga I ma ka ki ngor la vai ele aki popo fa mai le tala a le afo al pare mia ele ai ma se si anga va ona na fina ma tera noi ma se tasio o sui fa to na level HRPP mo ya ke de o le tangata fo ile sa run le panota ai e atangia mai o matua I liwa ma faʻasoa lea ai fa mai lana tala e to as furu fa ma tou na faila ma tou tusi ia ma vai ole ole ka ke pisa ngi le fai kukusi ma fai kukusi so le ala fu e fai kukusi ko ngol ita pipi e lo ngisi to su fa la tou sala to sai ni tusi last year ai na o tau fa si for tau sanga te nei o le la tau no ma tau sanga le nei o fai nga fa to single palot na avilo la tau tusi to su fa la tau e o fia I manisi sa na pa u mai HRPP manisi o to tonu la vol HRPP na ave anga ko inga ave ili to ina ma la tau talo ma lia maia pe me fa ona e fa se tuanga ai ava ko se au va a fo ile la ko ki kon e la to te mo au na le fengo fa to sina ma tulanga e ko lead le fengo le la ko campaign ko se le au nga ia au le tala va va ele ile kari ku le ia la na ma le no o ma tua o ma tua fa ta o to a ma tau nu u le sau no nga le sau mo la o me yesi na udi o la sa ngi o le palo ka ai le ka mo i la lo fa ma lo HRPP o le tangata fo ile na tau ina mai te na on fa ma ape a ma fa ta ape o le fa nga palo ka ngi o le tau sanga le nei pa inga le nei to ai tu loa e sa vali le lua i le tolu pati ese o le a manu mai tu tonu o le HRPP o va well let's wait and see o mai es yata tango la ta ula utala na ai o le asi la fia o mai totel na uma na avele ma to tusi to sufa ma to na saingi si o vaenga ya a fita ia I to sufa to fa a to sufa lu na ia HRPP ai sau de kali ile ku se le I fa pe ho mer ko inga le ai mo upule le inga Amerika ya o upuna ele vai na tu no ta tu por kalam le ngai fa mai fa I lo me wa ka ki fa e rated e out 21 pe parental guide ele ma fa inga aventu ya awo no foi la ma mana tu lo lo mo fa ko le ile tamale na ma fa so na nafi
ina ua vili mai o fa e sisila la oi ele ai au ke o fa ai fa to o te o e manga kuar sa wanga maka ilinga lui Inga kere kanga ka HRPP ke e kana le e o tanga ta katoliko la vaia na matua fasilia la ko prokiki ai kere la ko kala ile la ko kai kai yes o ka koliko inga fa vasi kulo ya lenga ya te au nei a fai o e ke roku se roku a soro mua ya o lo fai kala le anga yo kai kai fa le nganga e le ku o ngo inga o e le ku e mo fe e ko e muli yatu a wona inga no ia te o le mea nganga makua whaasala i ele kua. Ia a longa ma miriama. O fei kauru kusi pa ia. Ele o ilo e musa ele susu ngā le au vaenga ia. Ia, kua i mui ma whai ka lau musi. Anga e ka au kusi pa ia le maala ia ngā o ia. O ngā ua whai ma kau mui ka ngā kao le kua. Ia le ngā. Ah, ai foi rasi kai me ki falo ko palo ngu pe wa ka ule pe fa pe o wa o le ki roko ai ai wa fi o ma ko fa ngu malenga e de pe so de ale fa ko es fi fi ai mai si ala fi fi ka ki ya fi fi o ki de masang ai a o tangata lena fa tu ele tu te ta inga o wa me ngan kupu ma ko le popole le si au ka koriko ai ma ko isu su pa o ko lo le ngana wa so uma Esi ake e popo inga ua whailanga sa ua au ya kula epa wha asiri ngei poro kiki. Le rano tue wha manatu ana na fisi tamale wha ku owange i ngaro. E re fau le ngā mea ka ko wha alomo a renga umanga la paka amu ia tātou ma o tau HRPP ngā la paka ia kure leia maka i ringa. O ai ala i re karikongu it's your problem. A ngā ua whaiak. Ana uf manino lava na ufa yatu tala le ake kopo. No ufa yatu ila epa so esesi. Hei wanga mention mele ngofia me la uli kai minga lady ka ape ape la vanga. So esesi e pasi ye le polo. Ya le wingo na me atango i tapenga sesi e ku yai ka inga. Fa se e kwa ngalu oi. Ai fa mai ka le ko inga. Ele ai ma sesi anga pa. Ia nga Fogo koe e le anga va. Pe ata tu tango fina e tu le winga whawhaingo fie. Longo winga ka ko waru sui ka ika i fongo koe e maku wafua mo koa i mafo fau stui. Anu watu ia mako kama o lau kafi wale ka ke vai kunga ringo ngofo fasol solo i kunga panmeng. Anu waku ia lau kafi ka iro ka kama o fua pako pe kusama na ka kama. Maku wa ia. Mantua i ia. Ia faʻasolosono e ia lo au vai pio lo au e o no so e aru ifo ia lo au ia akiro kusa akiro ia kula e parisa fa me lo au power me la ku mai ngol pelo kusa vai kula e nga o pelo e me la ia i nga ka au ko ki dei ka mai ke o le o tango e vai lo to le wing or sa wanga kula e pa nga fai ake popo ia uma lo au so o e ia oi foi dis ka so mo lo pe ia ka mango ma e ia le esa ia sila la o ko sa mo o ala ia sa fi fi makua makua pela we ka urungo le waya le me fatu ki ro no way ho se au kanga ngi e su e tusi e loia e yo la ko mai manga va fa pitua ia o le lenga i lumanga o la ku ro le lenga i kuala sa fa i mai ai sula ma va o mai kuila e pa o ringa esa ele kala ko inga mako e kuai yanga o wanga sala o le vai u foni e mo tino o le vai nga ku na e pala wari usa a ka usu ese lida e ke pa ro ku e pa kua e ka ro mai ya sula o le anga o le wari ke par ko inga ko ke pa runga u mare u e ru e kuai yanga o wanga sala o le vai ku ma ko le wari o le wingo na me le si sia nga fa bo ka ngu
ia o mai lona mala utala i le sika i kai le fo i fa mau ia 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 mafo ah e vai o ia i le kala anga ka malo i lang sa e ia i le kaimi e ia i le kaimi e e e loka i kanga ka ami o kong ai fa sa o loko le pangka ia wa vai la ka ku i o mawa ngale la le tala wai angale la yesterday no mawa mai le tala fa i se mo le mau fa tu nei sa e le i sola mai ia la wiki ki mar fa pui pui is that right no fio mar kom singa fa pui pui e se hawa ele sa fa sa nga afa masanga ai mo il kala le i sola mai or kala nga mo mai leo ele i sola mai le mo ke vai le mo ke fai aku lava le news e pe nga kauri poki mai ale pe e akangia mai ele i sola mai nga sola mai e ile me ngaru yai ia ole ale me wale nga ko fa ngai o ke makuanga nga le sta ngata fu me ja mo o le fa ngai le o pa ngai fa ngaru wenga oh ya la vera me wa e kau ki i ura ki la me wa ven ku ila ri ki ma ki ko o ma ki ele o pon kai ele ave fenga ruenga ia ele o roa ele te tau na ave tu o luki wala nga o me nga o mai o fa o nga ngi si o ko pon kai ave fenga ruenga ku ainga fa wai fali ku nga mau ele o mele ele o so lai ko ele a o ia ni ka ko ia inga fa penga e ma fa ia inga o ngi pon ka e fa ngi nga ruenga ko misinga mang singi eska ko policy fa penga to ka ele o le mea lea ua tou oi o tou ia na fōlinga mai tou te fast le amakanga. Ka lo fai. Saoa. E fai ngofie ia makele le aua kama mai. Lala lea lengi fai sola o kala lea. O le kele yo le aua ngava. O le kungu o Samoa. O la utala mo ia. E popoko o kuisi i kuwa ilo o kongai kukongu. Ia. E popoko mamawa kanga kai ele o mawanga ruenga i kuwa. Mai ro o kongu. Ai kasi le me fai kanga mo. O le tangata wha maon. Ia le lau kau uakana. A vile amma fo e la puskolo. E iai le kaimi, e loka kuai, o maua tala nei le fiafi. O le ua molia e leo, tamai ta ia lise. Ma i le taimi a nei le fiafi lava le nei. E afa pe moni mwha maoni o le sos foi lea o se sos fa tutuina. Ia koe kiki ngi foi sau nungi ati kora la observa wo ke roi pa wale rungus pe pa leo mo mo contact. Ioi. On mela le kufsi hero ma fufau. O ai la o kou ma kou fare whaasara lau leo mo kango fai mai o lise le ikusi. Wala nga mo keri ka ua kua. Yes. Tautai A'e never mentioned that. Yes, we mentioned the letter. Yes, we mentioned the contents, some of the contents of the letter. A o haile nga kango kua inga lise. Lea la o mo mai de kala. O le o molia le o church lea ofi. O haila le ngofo ka ule ngorisi. O mo winga ya kangia mai o ngai ko ke sila fia. Lomo ikingo o ngai ke sila fia le ia waili lope o mo kusi ya ku ngakari ya oi. Ole atali o le toi ina le va ia le ofisa o surufa inga. Ka wa yo meia ko sila fia o le tator manolonga. Ole tangata le va ia le ofisa surufa inga kai mingai ombudsman. O longa kari konga le la ikiki le fai meang kuskusinga ka mai mosi le fufuru ngifole fai ngifole o longa kari. Whaamata leo o se mea le lei le nā mea.
o le sau o lea e fai maingi kala e sau ai ngā i ka mari anga o ka ngaka, a lai sau fai long ka mai do ofisa o sur fai. E fe kau ia ko ngā mea. O lo ke fisiri aku, o liva se yuri, o longa ka maa, lai sau fai lai acting, wala ngai o mar keminga i ko e fai apu ai le komisi ko sur fai ngā, talo na ana uma pe fa ma vai le tamali sai momo o la la acting ai le kamar ko me kikira ai a ko sira sila ma ko i fai ele la kikira e o le stock exchange le wa o mana sau no ia tama tai pale mia ai le i vare fo nga va nga kali le HRBP e le i sai ngia e anga losangi tiors mangi fe ngainga ale o so ma yar kama emosi le ma faaleanga ma ye kamali anga o lea kama ka imingiska po tama tai fai pule former minister ale o ko yo so fu ma tu ai sai ni ia tu lo le ngana le kamali anga o ka yo le sufiku ku kasi le fionga ia ale monga wili pa ma ku ai sai ruare le kikile kamali anga mala lau le corrupt o ka ma le corrupt onga ole me alofa donations ala ofisiri o fe sa wala kikile ma informations ora kali sa ngombo ko sira fia wa ka funga avia fia public ka funga fia except me va ku o longa anti ya e lo ko sfik ya nga o so ya ku la sfik sa o kala yesu o lo ma ai fatasi malena to fa ala taina e longa anti fe ngar no pifa e sfik ku ko kas mai piro ka ngai ko eliki e ku ai o le liki e ku o le mele le ilanga ele o nga kia o masangia le asofitu la tautu to tasi mai tausanga e fia ma fia ua lako masangi lava e fai le mea lea ai se ala ko kele o ai susungu mai mea lo farma monga ngai fai to lau ka ko alu me sa ai se a e ko kere ali foi o kama isi kontile e ke kusi mai e mea lofa ale mamonga le fai aku Roger a o le lei e le imasai le lau fai o la auli ale mali e tom fia me e ui le avaku o wheelchair ale mamonga ai ave i kua whaakau e makangaruenga o soi fōka marloing au mea lenga donation ngā vaku nungo donations e kakala aku container ua leilo loa ua ngaoi moenga imo leilo loa lenga mai e runga ai se ala nga kaule hoi foi kuskusi mea ia mamakua i sa mala mai le makar bingiska na lea woko woi fo faile me ina ua rua tu le kale siere nei taimi le avea ele minority ai fo ha ia la auli le fast oi ko ke manga oi fa corrupt ku makai kai ole kale sia o le ka ke mangingo mala malama e sori ku la fongo le ngo fo fenga malo ku ai ko manga ka inga ku ai makanga ka ole ku e ka ke corrupt fa kasia ku ai ave le kupi e ko ke fa longo ku le lo mangu ia le fa le o lo fa ngai fonga fa le koru o le lo mangu ia makau dia ai ko manga oi la ui kupi e le fa nga malo fico milionga le kupe nga vanga mo le le ale o ko sa ule fa ngor o kala o kupe le o ko si i lunga le skoro milionga o skoro milionga le fisiri ai se anga le sa o ile quote nga mai mo e ave fa ngor va le ale la ala kar fa nga pa lo ka ai ko ave lunga fa popo o skoro milionga o fe ave le skoro milionga o fe so lo ko le fe ma tu wa i do le fe ya ta tol malolo fifi o mako e o ve kangisi o kamaiki ua ele ango e sui fai mai ngona o puki fai mai ngona o puki e mana ia tanto e fisine vela o mai ka como ka ai mo si fi o le tala na no mo mai nei le vale fifi o la ua i a o leo ia le to film ai ma fu o mai inga o so mai ka mai mere le fai ni foi i kukui la ngano fai ni foi kukui ai o so mai fai mai yang kuskusi maka o mai le iwa ma vai langa nga kau mai ala ki kile o le ngo a ole te li o le tangata e ka kau o nga pulea le ofisa o sulfa i o le ombudsman ha
o sa onga nga komsimo su faina e suru fa ia i o halang ka nga kai suru fa ia ku ai sauro ka ri fa sa wai ka nga por mene ka fa sa wai la ngonga ma sa ku wai ka ta tu maralo a hoi man pa o te pokra mene ba le If you feel mo na rental se whaalau ilo antula na whaapitoa mole masino Februari mamati. E losful po sene ua pa uma ula loa ile tongi pe antolu aso pe silia tu foile te whaongai nai so se ta vale. Mamawa ilo avro ile se i e afe tala Samoa ile whai unga o le masina. E mawhai ora piki le ta vale mai le malewa lele i whaleolo polo tanto ofisa au tu i ala fua. Pe mamolia tu foile whaletali malo o lo e wha mautu ai. Ai nga whaapitoa. O lo ia tanto insurance e te fili mai ai ina nei tupu se Bluwave ai olo o yaile fa mama avenga ma tu olo yaile tanto account in New Zealand pe lafo sa fo ile moana e fa nga ile Pacific Easy pe fa nga fo ile credit card e fa tino ile tongi no lo sa mori si fa mtalanga vala ile Pacific Easy ile ovalu se lau o Tasi Onono pe asiasi ile tanto Facebook ole moana rentals ole pinga ta fa ilangi ole moanarentals.com moana rentals o lau pa anga e taitoloina oe a o e malanga asiasi i Samoa. Faasile silanga, suafa a toa mafua i upolu o taununga manono, i sulimoni o tau mainu mau po o mau. I le ava mal faa alalo tele, faasile sila tuai e faapea. Ua tasi moe le tō faa mal faa utanga i matai, masuli o lo ova aia lo tato a inga i le maota i taununga manono. E vala au faa alo atu ai i sulimoni o tau mainu mau po o mau, o lo oa fio i Samoa, New Zealand, moso se tafa o le laulangi e faapea. O le a whaia le tātou whilo inga i le aso lua o aperila, lua afe lua sifurmalima, i le itulai lua i le auli, i le maotafono o le a inga i tanunga manono i Samoa. O lea wha moe o le asa idia i se tasi e tausia lo tātou a inga, i le tino o tau mainu mau, po o mau, i le swafa a toa mafua i upolu. O lou le awai mai o le a le tau fia i se finangalo au tasi, mafurisia i ai finangalo o le a inga. Tau pule le lofa o le atua e taitai lo tau soifua i le aso tau poina. Ai faa manatu atu e te fio mai lava oe ma au mai lau taunga e pei o le upu na fai i le pea. Fai ale nei faa asile silanga ma le faa lau tele, faa fitai, sainia e mafa vātau o le taitai fono o le mafitanga le ainga. Tupuola alatina o leo lo ova aia le ainga. Ma pala ia lii tai a kui o le fai lau tusi o le mafitanga le ainga. Faa fitai. Le lulu ba tautia o le sailiga o le ami o tonu family club o le aseina i le asoiva o le masino me Bluwave lua se fulu ma le lima i le nofoana i seina i faleata o le ngalo do fatawina sau tusi lulu i le na o le tonu se lau fitu su ma le lima tala be fatawina fo i na o se pepa i le na o le se fulu ma le lima tala e whaangata pe tāpunia avanoa mo le fatawina o le nei tusi lulu po pepa lulu i le aso lua su ma le lima o le masino a Bluwave Bluwave lua se fulu ma le lima le lei tatou whailonga mua e pei o le manu maloina o le piki up fou i tu ainga o le Hilux 2.4 liter 4-wheel drive lua sumare wha whailonga nuna lua race SUV 1.2 liter lua sefuru mare wha ngata ino tatou whailonga tupe awata mai lama ni tonu sefuru afe se i ho atu i le afe tala le lei tatou whailonga uringalo e le nopo o e leisi lea o le afa mrueina e le lulu mo le sailinga o le ami tonu family club Fa'asoa tai mai le tatou ofisa o le Bluwave TV lunga le proklama o le Tautai A'e mo sautusi lulu mo le reise tele. Tai belo wati le ua se furu minuto te nei le tula e le mai le tautua whaawa o le Blue TV ma le proklame o le Tautai A'e na Bluwave o le tatou tino o le vanga le fiafi. Atalo fatu pe fape o le fatoa e join ma maua le tatou proklame lunga o le YouTube channel fape o le tatou Facebook live. Like, love, and share. Before you subscribe to the YouTube channel, it is your time. E tongi sa uma so ni foi ya ile ati na e malfengo tatu content of program. Ya na o subscribe lo. Dia ngar ka se fu sengi ya me ave ya yo causa. Ya ma lo sai ma lo fa to o te fi fa lo atu. O le ua mafuta le tatu ofisa ya mato o ba. Masa dia ia sofa pendei ia ole sungale li loia sauni o sauni uni seleni ia ai mesi
o le sunga ia le a taua, aka Godfather, or the father of all the children. Malo le volau, ele tau mate, ele tau wilo, o lo o fai o lo fusiwa le taimi fo i o le fiafi. Ia, fio bai o mtara mai au rungo tatu pokalami. Mai lava i ia whaalpenga se ia pā ia tupu matamali, whatua matausi maso se vaenga o le atunu. Ia, māloso i fua, mālofo i folau neva yasu. Amu ia oe ai oe se ei ingi maamari. Ile akungu kelo meliki. Kia rofa wo. Ia. Mālo ngā rue, ia whawhele aku lau ko wha. Ia, a mesi fwoi whaafonga marka poa i marka ko kungu i on kupu mongoe. Ia, la ko lo mo marka ko programa ngi fwoi kula. Mālo se fwo mo lange ma. Ia, mālo le whatotoa. Wa tau, te rua vai meo le kau solo ma. Wa kau senga ia o matai di. Wa tau senga ia o matai do whiwhiri le atau. Wa misia mau. Nei mo senga ia o le koe whaavire o rau whatawhata le fua. Matana toe tau pa ia o matai di senga mai o lau whiwhiri. E ina suinga o vai atua ia o vole uso. E ina suinga o vai atua o suinga o sunga seleni wa solo na ava falling mai. Falling mai fo le pe o le tau stress o ila nga luenga. Ai ono le oni si o tau fa so ne se fe mal tulafono. Le inga se oi. Ya, orang fa ola lava inga ia voi ia ai me ka pipa u vai mai ya. Wa ko nga luenga le mo ka mi se aka. Oh. Ia rongo inga ligi clients if yok ia foi la clients in lo ia fa pe voi clients ai sa pon kamo. I am not responsible for your opinion. That's all I can say. Use la gana la kwa clients ki lo ko fa vai chori. Ai si pi fa se pon ka fo di ngol. Kako uma ponka. Ai le si ka le o vai tu ia li atua. Pako ere suiga talu na to anga e ulu fali tono mal malusa. O vai tunga pi wo to e tangata wo to e foi le loa me se o le langa sa ia faia. Bai o ngei. Na ko e makeo mo koron kaua. Ya. Malaka bai. Ya ngala o misi a kome. Ya deina le ko maua le se. Ke lo ala mo le fasa. O le ase wha moe ngā leo osto ino toronga tau e tutonu o maru e pōla na sirisila na tere i loa mani mei tutonu. O le ase na wha moe ngā e i tutonu ina. Ko inga e pō e mo kua pulo longa wa whau ma kei loa. O le mea lawa sa wori ka karangoa e mo kua ma ai ma le le sirisila. Kono kau e o ai aoi, e le mo se me misi aoi. Ia alanga i tere ono te vai ro ma fau te vai ro mata. Vai. Ale lenga fa kala upu ya kon kaua. Ele kiki for si ka pulo vai. Ma kon kaua ko fa kala kon kaua se me sorry. E mulinga la vai me sila e ko i xewo. Ya, le o te fa ya tu alanga e mai maule fa tu le matango fi wa ye mo me o potu fa sauninga e ka kau ia wa mele la ia tu sa ole a kangona o fa makala. Pa wa mele la il ma fo fosco ingo o lo leo. Ka o lo leo a se upu le matangofi e le o yai mase me wai o fo i lo leo e le makangofi e to vai ga ke se singi ya o nga fo i misia o rua e uina rua fai nga mai tatou pokalana ke le lo ke sa o lo ko ko oi talo fai ya la me ko ka wa ele lo fa me ko ka wa ele mo lo ko ele sa fo i la kullo Oh, lei lo ngana fa mai tonu taua. Na paua tanga tala na fa tali o ru pula sem. Na paua no. O la o ko fa maong ni ko inga.
ai pe ia si da fia koronga kaua o ea lea te pi te whaasawea tu vai lua mau me whai. Na mana ia mana e foilo of tino a leo na e lo o mai ngei Victor Viole e pi te le ia le taimi o rou soifuanga o e taravou. Le wa e sa ufa mai ro of tino. Wanga nganga mai wolo meanga ke i hisio le. Ko inga. E ke kau mai ke fusio kwa kausanga ko nge kauris kausanga. E o foi lai mato fenga malanga. O le fua wa suki fa so atore fi mai. Mangai o se me lenga mor ka pokalama mor ka ku ka ya. Na nga ka kali pela maka nga ulo mor ka ya e dia e loa. E sukiro ka le ko ulo se si ka ya. Ia ma vai lau whiriwhiri langa jele te ua tangata wale nai o e tu lau whafonga na e tu wau me whapena. Ia tu lau nei mau te iai. E ila lau me whapena ngai lau kinga. A ngai vai le wholoa e ki kau kepa mai kua pingi ka ngaka i e wholo. Fua ngai muru boli o te au. E oi. E tau whai le waki, e ile wati au lo na wha mea alofa in Mexico le whionga ia vui. O le waki hua. Ka ilo mo rife i lafi fo i e petu tusa mari ila o le waki. Waki le lenga mai a o ele la vai kwa fapai se toi so la ke va so me kwa me malo si al meso. Ka o ke ka ele ke le ngo fa nga sami ngo maulu ile sami so le anga le waki. Ava pe ora. Au te fatu na lusu tolta la non tawan. O kwa ka kana la waki ka ka ku fale o fa ro mo la waki. Ya. Malo ho ile sua. Ia lua suma e ali Pristua Marlos vai pe ole fala ginga le na fo ole. Ole tala le lei ma o na o. Ya, pa malo atu fa fera ia tu le lua ba se lua. Ya e te rua tau mai. Ole e alu la faʻasoa i vaenga fo i mana inisio mata uku. O loo tutupu mai si o tātou tunu. Nā whela lau whaasua i nei nisi o vaenga. O te ia maritala no baua nei le fiafi. Ai ele ia kakupokalanga. Ia o la ua whai morianga ala mitanga luenga o leo. I se mawhine po le tōwhine ia disi. Ia ai ona ua tau mai e se tasi o ari i whai ni fofo i leo wape o i ma le sama observa le nana to o momua o mai e runga ne ingo lea tō whine. Ia mawhai mai ai i e tūlanga i tusi fo i sa tātou wā. Ia o nala e pe i watangia mai o rafo ua move leo. Molia le isu wana nafi. A le fo e maua tala o leisa moa le whaamatua o ngutu leanga i mea tau prokalami. Ia le whawhine fo i le ka ke muso e ka use sa vai se warango e de whaapioka ka sa vai. A o le lewa vai atu so le lewa whawhea o e li mongi ma kuila e. O le whisiri lai a matai la o whawhisiri ia o lua me se sunga e sa uni. O le hale tūlanga wai tunu in terms o me whapelei. I le mea o le justice fo ile le tutusa mo tangata uma. A le pia kangia mai o le wa makanga lau kangaka e lango le whainga malo. Not only le whainga malo, ai pia lango a nga i le fast lava i e party. Ese mai i le vaenga a fia me ma le HRPP. O la se whamani no ngā tulafono, o la sa ue sila. O toi ame o tonu malaunga tutusa le whainga o le treatment o tangata si o tātou tunu. Yeah, whaftai asiata. But without prejudice, le tūlanga o le tulafono ma whamasinonga i Samoa. Ia te au, everyone has a right to justice. E o fui la tūlanga o i lātou o loo molia, mai lātou o loo masalomia, e le awhianga ni solinga tulafono. We shouldn't dominate ia le molianga fatulafongo. Any opinions le public o le winga o le whamatalanga. There is a legal principle mo i lātou ia molia so se soli tulafono lava. They are all innocent until proven guilty. Po lea lava le soli tulafono ele mawhai ona tātou whapea
ona o laua charge le tangata lea, po o laua molia leo, po o laua arrest leo, therefore, o le kangaka lea ua whamaongia ang sori ngā kulafongo. And I want to start this way. I think it's a common understanding le kaimingi. Le kau kei loa sa iei le complain ala auli. Ma le whalekua vaile. E le whaaleanga ingo o la ingoa whape o la ua lenga maliwa i le alifo i lea sa maliu i le Bluwave ingo umalpaloka. So, blaming someone as a murder is a very high threshold. Ai omal kaimingi, we all know, e lo iei se suenga leo, e lo iei fo i se maka upul before the court, i Samoa, molia fo i complaint. So my concern is in terms of the consistency o le apala ingo kulafongo. Mo kangaka lau kele, it shows there are people who are above the law. A whapengi o lenga whaile songo ngā tula e pailunga o le media o la auli lenga mali waia peon mele wa wailuangei e o fuil complain lenga whapea la auli ngalu ave. So who's above the law i le situation leo? And later on, loko ki loa ngā judge la auli last year, beginning of this year, ile allocations whapea ua whaaleanga la auli, ua whaingi kala whaaleanga i kamari i angong isi. And that's under defamation. So, e leo iese consistency. Le fo i laua siri mai e winga i le fo i mawhinge ua malanga kui Samoa e fo ingi whamakalanga sa ia whaia. O whialo i ele consistency pia whapea ngi whamakalanga sa whai o lae SSC a ua whaaleanga i ngā ia le kamari i anga o ia fo i kangaka sa subject ai whamakalanga ia. So e whainga kā ia, o ngā insert or continually keep le trust o lea kungu, makangaka lau kele. First, i leo, second, o kulafongo, pe awha a pēe vai aku. Lewa apalai le favoritism. E ka kaulawa ngā whainsu suenga pe awha a pēe o le kulafongo lea Samoa. But let us go back a little bit, because ia ke au ia, e iei lau kalikungunga, wha le kulafongo, e le mafai e sesia kungunga apalai lau kulafongo i lesia kungu. And that's my issue with defamations i Samoa. Australia fo i ila ko kulafongo i protect daily freedom of expressions ala ko kangaka. Kangaka o lai ko kongo jurisdictions sa Samoa. Whapenga fo ila ingi sila. And let us come ile kulafongo le ka oko ile provisions for defamations. Po le section le claim ka le molia ka defamations. Ila lo le Criminal Act sa Samoa. Lua fiscal code. 117 Big 8 lewa ko ai lunga le producer. Avaingi ile whamakalanga le sawa i crime against person's reputation. Yeah, false statement causing harm to a person's reputation. A person committing an offense who publishes by any means information about another person, B, that is false. C, with the intention to cause harm to that person's reputation. Po i le provisions. Alai sa o i lalo i le vaenga longa kolu. E yel defense pe a whapea e sao information na nga publish, regardless penga po waleanga i le reputation na lea kangaka. As long as you have facts and your informations have evidence that they are factual, e le whapea lai mita i ngā definitions o le defamation, because o laua sao. Ai sao e lola el pui kolu. A person who commits a crime under this section is liable on conviction to a fine not exceeding, well, kolu masinga, or 175 penalty units. A kako mafau ngi le melo wa ku uai le vaenga lo defamations il kulafongo Samoa. E mako ai contradict lava ma le constitution sa le kungu. Ele articles full kolu bimfanko ai lunga va mole. E ofo le articles full kolu. It's very inconsistent. Afai ngeva my rights regarding freedom of expressions, freedom of speech, assembly, associations, movement, and residence. All citizens of Samoa shall have the right. Saolole lisi A, B, C, D.
Ai sau le vaenga longa lua. Nothing in sub-clause A of clause 1 shall affect the operations of any existing law. O fea o iai le rights le whai mai le vaenga kasi. And ia ke au, o le vaenga longa lua, o le wa contradict le protections o le right alka ngaka le sau le whai mai e le ariko se fulu kolu pui kasi. Ai mangkua foila, e iai le convention, it's an international law, wa le vanga saingi iai Samoa, an international covenant on civil and political rights, because the acronyms o le ICCPR. Le mawhainga kua kuilunga pa awa bea e oga ka e search le ICCPR or International Covenant on Civil and Political Rights. O le international law lea, le pui e fo ile freedom of expression. Ainga agree ai Samoa ua lewa. Ele li poki ale komisio sulfainga o Samoan ombudsman about 10 years ago. Ngaka uai o le ICCPR po le International Covenant on Civil and Political Rights ka kaunga reflect I domestic law as a Samoa. O I foila e aka ngiai I la uia view le whaangu kungkulua le tulafono Samoa pe awha apea o le o guarantee le protection o ngaka to freedom of expressions. O le whainga kāla o ko inga mechanism whapea o ngai ese le kala le ave overseas countries le whai paanga male kungu. Ese le practice le whai Samoa o le foila e affectai le media. You know, in terms of their freedom e ka kaunga li poki ai mea laila o keiloa. O laia afia i le malo, e wapenga fo ila le officer sulfa inga penga e saungoai. Ongo o la ko e ka kaunga la ko kuku, e protect ia right akangaka according to the constitutions, e wapenga fo ila le right akangaka. E international conventions po international law le wa agree e Samoa. A koe fo ila I kua I le mealinga e fesiria ingei. Do we have protections po fe kaui mafea ia practice o tulafono, mal applications o tulafono I Samoa? O le kali. To me, looking at the practice, o le kali whengo fia no. Ai awha apea ngei, e kau ke wā ai ia kungu ui ei whafo. O inga I loa ai, it's like e leo solid democracy I Samoa. Because inga ua whai le tulafono le vaenga le kasi fiku o le criminal act a insert le defamation I kongo. Ua se freedom o kangaka. And in New Zealand, Australia, America, we know cases that involve Donald Trump, the current president of the United States, in terms of defamations. It was civil. E whaingo fia ia, pe anga ku le civil, e alu lesi party, pe alu le complainant, plaintiff, e complain le court, instead of going to the police, o le whawhika uli o le alu leo. O le ala assessa ia leo le situation based on their biases. Instead of a sa o lava le defamation meta I le whamasingonga. And lawyers will head on mawhingau po le ale merit o le defamation complaint. E peis foi lai lunga kula fongo. I kua aku o le civil case. E mawhai onga invoke I loa criminal charges. Pe awha pengi o whakaikainga o lela walo ave le iakaua. E su le iakaua I se whamakalanga le iakaua wa whaleanga ilo uia kau le leia. A wapengi ila ifo ke malo. O nga wapele o lela impose le lua se la wafe ia le iakaua. E fua fo ila le wafo le iakaua. Nga mailo le oral court o malo saungi with all court cost e kongi le iakaua o le amount this. Ai le usika ia le iakaua le whakungunga le court. That is where criminal charges comes in terms of contempt of court order. O ingala, e mawhai o ngā whapea iloa, o ai leus ka ia whakungunga le court from a civil case, therefore, o lea e go through lesi process, which is a criminal process. And e whea la ko inga kulanga wapenga, ngai lo le whapea, o le whai arkala le fifiel official, o le whai arkala le fifiel la ko kongal malo, all of the sudden waka mawhai ave leo. Ai leo e whai ar whai unga.
Like, ele ka kau fuinga lako ka mafai collect evidence. Ave sa o le court. The court make a determination based I evidence o lo avako leo leo. O le mea fuila o ke ai vai the Criminal Act o leo leo e ka ringa with the Attorney General. Ai se ilonga lava koe e waku kangaka e waku complaint whako a move leo leo. I ngai New Zealand. Whenever the police hear anything criminal or laikopo, regardless polea, police will get involved. Yes, e ai meta se o kangaka ka uleo leo langa fasia o e ai mai, and then the police will take over. Do they have to wait while their responsibility is clearly set within the criminal code? O le whawhika uli langa le e kaimingi, and e ka ke fio sorry el mamalu le kungu. Maybe they think they are safe, o ngolai e lalampapa au i kako I whangua ma le kungu. But in terms of the law, it's like o le actions a leo le whai kaimingi, pei o kusi ngoka fo ingali. Sa vali ilunga ngoka, pese ilunga ngoka, and the script is written by the police, not by the law. Apopo I fisili. O le mo fai kau ko ngai vai ngor tulafono ma lesa amai ko. O le molia ngor tangata e na te whaia ni tala lesa. O ngara se e whaaleanga I nai les tangata. O la fisili la. O ai kongo determining ale sa or kala mar se or kala. O longo malanga vaenga wa o kere ta o mo tanga ro leo langa e ka kala e foi leo lai se kia la ku a ia ka kau kula fogo me sa o nga o le mo kwa pule fa iki la le o ia o la ofisili la o le mangingo ale mai ai kongo wa e o fa ia fa nga o le loka o e mare le loka o e por molia o e nano fa ia jo le si vaenga o le wa ya kula o le wa ave le mo mai tala be fa mauni o le wa ave ma charge ya tamaita ya lisi. We never and we didn't mention Lisa's name e o mai le so o le lava ka ki suppressinga ia tangata na mai le tusia tatou ai onga o le wa mai le kali I o le kangakale acting ombudsman male newspaper observer le wa ka ngofi mai le la wa move leo o le wingo lo ta fa maka o a fa pe fa ma ngia ku lo o rise fa ya me ia fa maka ele o rise la ku lo fa ngali no to finele ele o tangata le kenya leo a o mele o tupu mai fa maka lo ka ko va ile repeat o le treatment of Sam instead o le fa yo Sam makmori mau leo e hanta ile criminal le suspect le so angor ko ki le su engi le foi la uta tu vai atu o le wa mai ave kusi official kangaka nge o kaka mawurunga ale wo so mai leo fai le la ko fai wa la ngor sa wanga le nga mai e longo I langa ile observer le kusi mai fa mai ese se kuskusinga e fake news o la una fesidi ya lor kula fongo e mafai e leo ko besinga o nga sa fai nga knowing o la ile yo o kai fa msinga Famaka ele o he himself was sorry for ia ka iala ma tulanga te tau no fa tontonu fo lawe fo ilanga nga. Does he have the same capability as a judge? Enga ke fa ia kala le e fake me nga po olanga kiuke o le o e fa longo o mele fa ma fa singo nga o ka e mele fa sa mo banga. O le kalipupu ua I o le fa singo nga fa ia fa unga o so se keisa ele o le kiuke I o leo te a enforcement o la kou lau ke enforcinga kula fongo pe fa pe wa soli se kangaka kula fongo. I am not responsible for the komisinga's opinion about a fake, and I don't think it's fair for anyone in a public office enga ke faia se comments fa penga given it might be true, it might be not true, but for the interest of justice and for the fairness to every party here, e kelinga mention I pefoila o ngai sa ngoi kusi they need to give it to e kakaunga avisa o lava I le whamasingonga
mafai ilo ilonga. O le whamasingonga foila, o la koe o mai whai unga. E peisi evidence e present. O le okusi ia pe o ngā kalangoa ai. Ia kia ua le me pikusilinga ka ua ele wa ai whalkula fongo I information si e kusi. It's not about olai evidence, but it's about removing items, or removing of, we can say, properties. Langa au mai o le crime scene, it belongs to the victim. Because if a pelo remove le kangaka ia properties o langa ngai o le lenga kupo le crime scene. O longa winga la lawa e tempa inga evidence. Or are you concealing evidence? Or lawa fo iwa e ko mafai e pervert the course of justice. All those things are crime in itself. And I'm not arguing from the point be sa o PCC. Kakalongo ai fo kami iskami wakia. Kusa pole laulu, pole fight por ka peka. All those things are important, especially ko inga cases pe le murder, sexual assault, rapes, ma cases e mga umia evidence fa pe. Ele fa pe la ko mafai o leo suppress pe true pe false le ia content o okusi. But e ka ua lo la ko va ai e parties po o characters e kongo kusingi. Mafai e susu inga mafai nga maintain ai pela mi o kongo kula fongo mal positions leo. I never saw or heard a police make a determination and stand the determination politician nga leo as its final, because that is not their role, that's not their responsibility o le role nga e whaaking o le whamasingonga. O le whaasalaunga le. O le mea ngā leo o aia kuai. E peiro kako ako ua pule. Tulau, ele whape walanga kau o kere o au te rei roa kami i whainga o utala. E tau nā ai o lea kau ki sa'ianga i komisinga man mkanga ruenga. E lana leo te whai atu. E pei ea kangia mai. Ele o koe mo o mia e Samoa se whaamisingonga. Ele o toi mo o mia. E fōringa mai o le tangata lea leo ua tū ma le peru. Uso o le solomonga lea leo wanga whaiar whai unga. Ia pe ua po wailam. E le koe mo o miangi me o I kai whaamisingonga. Ua pule a longo. A whamaia e keuti. E sauwha ai lunga whaalele maia na tala ele popoli. Le fo utatu wa ai na longa kou nga ole ngia fo I komisinga le kuhu fo mai ole nga lugu ma leo mai New Zealand. Ale pe masinga mulmuriange nga ua kapisa ka ngaka ma avaku lunga ale mo koe sau koe fo mai nga keri face kala. E consistent sa la fai unga se ye fai komisinga alo winga lo tu fai tuai. Fa amaka o leo avaku ngai kusi ngai le ye mar kusi wa avaku long officer. Ale wo makwa obvious ale oso mai pupungi fia mei. Usar menga that's my problem. Longo winga pe sa wala ku lo wala va ku ro fa ka inga lea. Longo winga pe kango afia me faingi winga maka nga pe kango mai foi ku la e pa faingi winga maka nga ni ke ngeki. Donc this is an example. Ia por gauli fo I mention uma ia work pofa ia iko le melo ke por fa ka inga. Longo winga ele ma fai ele au low level for the average people. Ele mafai nga kakunga po le hale fianga nganga o ngai kangaka ngai. A fai o ko inga ko mesinga le ka ia le ku. Longo winga le ai ma se mea e au whamsingonga. Longo winga nga le la ko le kinki e kau kala ku ronga nguku wa fai ele paremia wa fai ele sui paremia wa fai ele ka ale ku ngai ya mionga makanga ma miun po ngi fa ko ngunga le sa o ya kia. Before make an effort to sui. Ai oso mai lunga fai mai ko inga meia ole asa ili la kiki le e molia onga o fai me ka o fake news ole aso finga ngalo le mo ye ka ko sa mo le ko inga a me o tula mai ya le eto e la po le ngai ka pu ka kalongo ye mai ole mo ngai sa nga sao a avele court or civil case e ngai mas ka lia Samoa leila lo le criminal act. E ka kaua ngai se awale foi ngi fa pikau. Ole kusi nga ave la o leo mangisi me nga ave leo nga yo leo. E lo kusi sa ka nga ave le court instead of ave leo. Ya
o le kusile complain la auli about defamation. Ele se sa ka mo abe Ngalenga o le whawhika auli, o le mele sa whai, o le vaenga o le kula fongo la sa whai defamation provision. Po le vaenga o le kula fongo le e ka aki ai I molianga mo se sila e whaiengi kala kau whase. E ka kaualanga avi leo leo, because o leo la kou le enforcement. E ka kaunga venga, o le mea venga o ki le agree e le mele sa whai le defamation provisions ale kula fongo Samoa. O ngā whapengi o lai whafo mai o le Criminal Act, and it's part of civil. E mawhai la auli o ngā sue for damages. Ko ngā sue for la ngā le lau alu lewa ka akia lau ai alu sa o ala whamasingonga. Whai la sa o ale lo suit ngā whamasingonga. E sue la wape 4 milionga le la sue ai o ngā wai whala ngā lo ingo. E whai ngō fie la ngā, mai fea fo ila ngā, o le la atio le kangaka ko akas, ma lesi kangaka, a o le mele iai. Kusa o le ua tio le state, le akungu. Marka ngaka e kokas. Onga orka ngaka lai kua ko le whapeo complain. At the same time, e ka kauanga a whapeo le ua I eile vaenga o kula fongo le Criminal Act Samoa le I lalo defamation. E ka kau lavang whaakingo le ngaluenga leo leo. The time they receive a complaint mais ka ngaka. E le ka kaun determine lako. Pe sa o pe se, pe wha pe se su engi evidence. O le silari e whiwhawhi kauri leo wai aku e. Ngā wako mka upo defamation. Ai wako kilo ia leo leo. Wa ilo solo ma whamai koe ki fia koe ki akor kau sanga ilo. Po se defamation, po se harassment. O pay forwardinga mai lela ka alo leo I mea ia. Wako o defamation e angfora komo maliliu le harassment ko lalo le lipo law le criminal law le ka ke pe la ka alo le lo ka upu I meielo. And whatever the reason it shows ele o yese consistency la palaing or kula fongo and the protections of people like afford el kula fongo. Onga e ka ke fo ye lola ele constitutions le kongo the right of any individuals to justice. Le malosi anga po le puipuinga fa kula fongo o so skangaka Samoa. Inga I mawhai o ngā maua si justice. A wha pēa la o leo walaku la auli kangi aku, ai leo whaia se mea leo leo. O le vesili ngā luaku la auli e wakur kangi leo leo through le kula fongo. Inga mawhai ngā aven mka upu le court. Ai leo leo e aven court. He didn't have his right to justice. His right to justice was not enforced by the police. O le mea whaila e mali e. Ongo I mawhai ngā involve le lo yesili. Any criminal case e mawhainga e kaunga sia ki leo le loia sili. Po ua meet le threshold e charge el ngaka lea. And no le silence le loia sili. O whela a whapera le ngā le oi. Rakau. Ali a taua ma sauni. O le vaenga la reo te fia fisiri atu waila wa peinga o le fisiri rungo isi fisiri. O lenga o la auli ma mati avele la kangi. Ele isau se kala ngaru fia me apesang kan o lo ke kurkuria kulava le application why tatia ia peang o faya. If I have to say it in my opinion ilo opinion le way timing o leo la upule Samoa with a lot of respect ele o koe pule e kako parvia minority ele o koe iso ko marusianga la wa ave uma wa makua yonga ku fa wingar marusianga ka fili sa ua ai leo leanga o le ua wa whaaku ua kusu su enga ia ele I public mai se sa ua ngā fia me a mea mai ua ave langa kangi e winga I kusi ia nothing o kere iloa ea I don't know ka ilo ia au hua o le isu ngā that's my problem o le pae so le whainga o whai unga la auli and mati mai basa when nearly 4 times ngā oa I ave mea lea le o savali le lua kausanga le lipi se mea o whaia iai. Ai ngā o ngā mangu mai anga angka o karkalangua kua kusia la alau waku. Punga mai malai kiki lea le o whaia tu le kamai mea le I o lipa se yuni. Punga mai lo ilunga vai le kala oso sa ua ka o mai maafia mai mare ngō disi. Le will react to roma leo. Now my question is, o ai le ngakangi. Le ua mafua ai walanga le ka ki karangoa le mo mea lai ka fia ia disi official leo kai ni akali se skala ola official la oi la le kangi a le sa kangi la audi le se me o fa ia so this is le official
o whaamaka o justifiable mea I whai e komisinga. Ai whaamaka o le ua makua halua ma le lima ua mea, e le whaamaka o ia le ua ngei peni ngei pao. I think asiaka, given the absence of other informations ile peavape o loa wachache leo lise po loa arrest leo lise, whatever is happening with lise now from the legal point of view, yake au avape o se kulanga ngava penga avape lo yese complainant o e sa o lelo city o ko ngala kakali complaint o ile party law complaint if police believe o loa solid kula fongo e peis ilea ava pengi o liseren kusia kusingei and ava pengi o kusia le yang information e ka o kuai o langa whaakongu le author o kusingei e nganga ni me ko kingo ile victim of the murder e ka ua yanga wa ai leo behind the story o le wingola o kala pe on menango fa kumu muai o le instructions nga ave il ka ngakale ngalu piki items ongo items ngai they belongs to the criminal scene and wherever nga pik mai ai ma ave fa kunga enganga make sure ele e awangi ave sesi ongo items it belongs ile victim or the murder. There is a big legal issue here. Ai afa pe e sa ofia me nga fa kongua le otha o kusingi e failinga luenga lea. Well, all fesininga ya fia me. Why? La me ngalenga fa kongua. And what interest do you have I mea yanga ngai fa kongua nga? And why hide? O fea fo ila le ngofo ngai masangia people who hold positions in high level. They know afa pe yengi evidence o lalo ke loanga involved is a solinga kula fongo or from a criminal scene. Ongo fonga sa o ave ai o submit leo and their hands are clean. But when you try and divert le evidence ngai po o menge it belongs le ka kalinga afia le solinga kula fongo with the instructions enganga. Well, wa masalomia la le integrity o kanga le holding le public office. And that person wa le ko e fuila se trust le ko e fuila se faithful in terms le positions ma le official nga ke holding le wi tonu na le fa tuela tala ana sa ngolo le fenga le atawa si ola problem na ma le po lenga le na mo le tutu no tele or kai minengi it's all a fight against Audi, and I have to say that. Okay, it's all a fight towards. Oi uma kanga kalaiva ai mai kai mi ngei ko misinga po o kua foi. Wata to ai le va ku ngor fingere le va ko ngi Samoa. A ko before misa le akale. Ese marco sila mai le akale sia mai Samoa. Lai fali mai kua, lai sa fai mai malimong ko le epa le luma. Now, a kongo ese ka ko take ke le lo so go finga ngano po le ase when you see this picture, what message that gives you? Ole mele ke kilo ile akale. Ole ngofo mai ko le epa malimongi makali that tells Samoa we hold the power. We hold the power and we control everything in Samoa. Dalanga luku fa yakwai. There's no more fear me. Or between now markai mor panoka. Nga skill fala awa. I think she's gonna go enjoy the traveling part. Ngale alu travel. Bawala meden afai life le mau mai ya usa ilinga o life ia ono kemingai. I don't know what's happening in Fiji. Our pele pa in Samoa makwa mala pala vaku fa fonga le tu. Matua ingo feika kangaka. Ko or sava vario kangaka I ol mele ipo fesa vario so le official minska. Ala fiki. Ole ala le wingo ola utala. O ile o kafaya kuai. O kele mam lama ko la mele mama ko fofia me hold on ile fainga malo. Maybe le lopo le vongo la elila ko kanga maybe. Ala o makwa ko fa wa leo. E makwa ka fili sa wa. Lelana lo fa tu fa pela ula fa betala. O ke aka ke le mele wo so mai longo manga le wo sa wo fa marka fa fe ya ka ku wa good luck. Ioi. Sa oi pe kero kiss my foot.
atu whaafonga mai ale tu iyo e na no whaia o le ka mafai o so mai anga ingei ni usila o inga ya ka ko ni usila wa apa kaso e su e ase me even fasaula fa mkalanga la wa request the attorney general po le ase awala mafai na fai ese me ya ka ko ni usila why what for area wala va to see is to believe ua lava mea ia kukupu kai miringi ua lava le kadi mai molia ngala le kangi ala auli mamaki mai vasa ua lava le ufi kangi a olonga ave ya kuila epa e winga la launga kuila epa olonga ainga o i winga ka vale le nga a vai pisa ai sa o ka vale nga vaku ya ile ri australia le fa ka ko se la mo kupu wafi le nga vaku in makanga ruenga o ngaruenga o fe o ia ngame ai vai lai sila Samoa nga o nga mangua e lua o le fefe wa ia tumi o le fefe langa le alanga i lunga i mori mau fa ko ngunga ia pe fa pe mo fa ko ngunga le fu mori mau mai kanga ka fa ngaruenga i vavau la mori mau la put together ma pieces o le melia la fe mori mau wa ai vai le vaver ki fengia alongo ele isawa se kala fa pia o Samoa mai parmia ma o te mire nei o tu inatu me ta upule leo se sa ili la le ma se me fa pe ale wa out of the blue ponga mai luma fa mai ole a sa ili e molia le ka mai ka i ka ua mai e vaenga le observa lo ngai mo ia ma sa ili me ma se wala e ta olo that's my concern Olo concern nga. How many more fast supporters? Wako sila sila ku le atawa marusi sila ku sauni. Wale yofi ngofo anga ye le skala mai members of fast. E o Samoa o makwale yofi. Believe you me, aka penga se le skala mo savai o se kaimira kamai e makwa mu fa soro akwa ele o savai le skala le lafa. Now, o le ale plan le la ka mo fai le kula e ko mari mongi e fa o nga ai le marosi anga o leo are they trying to shut down every people that speak out ma fa ai loa la ko me ko fa that's my concern na le atawa ma sound o le ka ko vai ngi le mo ka kier mo ka pu ngi pa fa ka per ma par mi ai ku mai leo le vai le fa ka per par me ale la vo o kwa sa fa nga leo okay lo wa em fai leo nga fai muli anga ngo mer fa ku se fai muli em fai wa me nga lo ku punge ka mi ngi le ya lise wa o le sai fa fol par mi ka usa mo nga fia lo winga sa fa ka le lo ka ngo fia me fa pe ke mo molia ya lise pe mo me fa pe ele a ngomo in kuskusinga al parmia e molia dise wala nga e fa kingo e lo ka pule ai wa le mai le ango sa mo la o e pa on fa ka pe parmi fe rolo me ko ki vai lo me la vai ka minga pe ale va ve faia ele fast malauli se kulanga pal mar fo fkalai e va venga sul fenga malo i va venga vese me wa pa wa ngar kat o se sia mele finka ko foi ya na or kadi la ka ki el fof kala male mal fast party inga ia fai se kulanga o lu ba u fa ruanga na kulile ko le vo ba ya kul ngus pe pa fa pe me wo o kalongol fof kala mo nga fish fo la ka mai e ke ola ia ponga o wala lo ki kira ia en fa inga for fa fi ka wa ka ke fiu ka ke ka fa pe wa la ba le marusi anga fai aso se me o marusi anga la si le kulolo o la vese a vese fa nga malo le ngai fa sa o fa nga malo o mai fa nga malo la a vese como singa le fa nga kalanga ran con kalaki kusa pe a me ku pe a vese ele worthwhile much worth le la vese como singa ai sui i lor ku umia ku pu mai me fa penge ia ke au asiata malia taua. I prefer to stick i le vaenga le kau ko mer kula fongo le ku. E sa o ia le ia kau. Ma va pe se ko fa le fongo fekalai e nga ke charge el vaenga le mangingo le section kasifa lua le o kula fongo fenga paloka.
La fe mai sa ole le vaenga kasi whaalua o le kulafonga whainga pāloka. If and as soon as the speaker has reason to believe. So, a whaawinga lea ko inga whaakongunga whaalkulafonga wapea. As soon as. Wapea o lake moe e loa, wa e moangang whamakalanga o loa le se pāki ai mai. Kusi loa, whailo mal kusi. Ai le I kawofia la le fonga wa whailo kusi ave individuals ia wale pāki. That is another way of resolving it. But interested ia ule melanga e kalunga mai asia ka winga I whawhewhewhe ia wa mai le komisinga leo. Let me say this. O leo waka penga al kusi o a mai silo ia ingei. Because wa o mai concerns ia mako. Lela ave le palmio New Zealand. O le Minister Foreign Affairs New Zealand. O le Attorney General New Zealand. E whesiringia ai. Po le ale right ale malo Samoa. E lau ke kau mwhai whaafefe mai ai le Bluwave mai la kou ia overseas. Especially young New Zealand ia lokal ngō kuai. A o lea iai le protections ale kulafonga New Zealand. The Bill of Rights of New Zealand 1990. Le section 14. The freedom of expressions. And let me emphasize this because o le vai asongi. Yeah, this week, olai inkia ia Christopher Luxon. E iai media, ngā lako ka mawhai e pressure ia Christopher Luxon. And these are activists. Like, I ka ngaka ia ka mawhai e pressure ia le palemia New Zealand. E whakalangoa maka upu I le palemia inkia. I mea kau unlawful. Like, I sesiku, e criticize le palemia ia inkia. O le kali lea Christopher Luxon ngā whai ilunga le media. New Zealand support and encourage the freedom of expressions as per our legislations. E leise mea ale mahalo e mawhai ngā whai. So, o le mea langa lewa waka penga ai le kusi. O le ave loa I ka ngakange, lo ke whisiringia leo lo sa o whai ilunga fō le palemia Samoa. But what we need is evidence. We're going to collect all evidence available online. Any threats ngā whai politically or from any authorities I Samoa. E ave justify ai. Samoa is abusing power and they're trying to waka mawhai Samoa enforce mai lako kulafonga jurisdictions on New Zealand. These are the evidence. O le impact lao mea ngai. We're talking about foreign aid and international relations. Because you can't fight with evidence. Awa pe o le ele sangoa ngā longo le quote nunga ngi kuskusinga inunga le social media. That's one of the evidence. Awa pe fo ingi whamakalanga ngā whai audio mai ia ilako o mia ko whima o lunga malo. That's another evidence. E le pe ala e pongisa maka waso palangi le la avelkusi. And it's for the protection of o kanga Samoa overseas, ma whaamangingo ai. No, we live a peko kama whai mai, even though we are dual citizens, the fact is, we live in this country and our expressions of our opinions are done in a country that legally protected. We are not harming anyone physically. We're not saying anything wrong. We are expressing it. O le whawhika auli fo I lea leia I le media I Samoa, and I feel sorry for them. Because it was suppressed le lako freedom. And all of a sudden, waka mawhailoa, take favors, take sides. Instead of being independent, whai fasili whainka. Awa peo leia le kusi waka ngia mai aisa ngā ese kangaka, ia items, properties, po ngi mea ko kingo it belongs I le victim o le murder, I le whakongunga fia me. Is that true? Oa evidence ngai. Oa me yanga. You know, those kind of questions are uncomfortable. But when you are in the positions of, when you are in a public office, be prepared. Eke face mal criticism and face with hard questions. Elefa peke enjoyinga le respect, ke enjoyinga le le fa peo ka kai fa alo male because ole office lik sa fa ye. And you're not prepared to tell the truth. So, o leo foi la peonga o ka ua kami wa kia.
o le collect evidence le kaimingi wa maua mai le kala mai le MFAT through le source lenga mako whakalangoa local MPs le mau me evidence, and then they will ask Samoa, please explain why are you trying to reach out I kangaka le kokongo New Zealand. O ai fo ilanga whaia kalangi a lele mawhainga kou ka ngofi I whaasao. Ele ise malo si anga o se kula fongo Samoa e arresta ko ise kangaka ingei pela ko ke whaakarikali fo e arrest le kangaka Samoa a o le event sa whai le akungu. E yeile malo si anga whaakula fongo e protect ai oe ma right. And they are your fundamental right. I lalo kula fongo New Zealand. E express ai la oe opinion. Tautai le atawa. E se whaenga te... Le vaenga le ke piki apu inga o lenka ora ile leo ngusile Samoa. Ele se mele le ka ko fisiri fo le pa ko nga training le fo yo. Pe o afi ai me ia le if you ngusile training le ele o le it's not working. Ma mo ko pe ngusile ko ngele le lai Samoa fai training nei ai le se be o kamai. Au whainga luenga le QK. El vai kai minga o iai le Intel le iTalk. A le QK New Zealand. O le au le ka ua o le iTalk le New Zealand e share ma leo. Ma whaalongo mai loa le leo sa ongo masinga sa I Samoa. O Samoa, sa uroma kalangoa. Ia vai kai minga o le whainga malo le HRPP. And o le concern nga iei si leo. Whai mai o le whainga ka ia. E o olo I kaimi e whakalangoa ai mea o la e kaupule leo Samoa. All of the sudden ma Samoa. So o le risk nga le ia kaimingi. E le mawhai nga transparency a leo Samoa I luma o leo palangi. E whainga ka hoi nga I lo le effective o training ei. Pe awha pe o la e o lo kaimi e peife o ka kou. Nga o kam whanga lo ka kumulu se palangi ngi fa Samoa lo pe fa pe o la ka ke lo le o ka Samoa le si ai nga yeila le trip a leo mal makanga longa QK nga walu ai le lua Bluwave o kele I kele lo siman makanga longa QK New Zealand. Nga usawa whai au kafa o le detective mai Australia lai post I Samoa. E mea nga ilo inga ai o leo kakala leo ke sawa whai au kafa. O fesili e lopo alu for vacation I Samoa. Afe mai o nga iala kwa fo I mai nga lo whailanga R&R, return and respite and return. I Australia, au nga ia le post I Samoa. Makalangoa la ia le, the same concern lenga nga mau mai leo sa whainga luenga I Samoa. Sa whailanga secondment I Samoa. Nga express fo leo le Australia. E sea mea kalangoa kwa I enforcement officers I Samoa. Ai olo I kaimi o laua, all of the sudden wasui le language. Yes, and I totally respect o ka kong nga. E le mawhailanga I loa e leo mai a kungongi fafo, le effective o training, ma le effective o processes e kam whai implement I Samoa. Pe awha pe o le sa whai I o le trainer. E wakui fafo, koe ti whauta whape ia o ia kia. Me siri alo maua I le kusipasi o me siri loa sign off ai sa whai le training ma leo overseas, ku I lau CV and all those stuff. But in terms of implementing it, it's very likely it's less than zero. Elanga o ka whai aku a siaka ngaki sirafia e ia sainga whunga e sa specialize mengi o kingo maliu mo me whapei ngā waku I Samoa. Ai whakau konga mara kaimi lea ngā maliu ai I kwa apu, hit and run. Lea ngā saun newspaper. Ngā o le lea sainga ngei train Samoa. I koe ngā me mawai me whapengi. Ngā o leo sainga o mo whare training. Ai nei musu me kako whaarongo. E nei musu me kako whaarongo ngā whao ngā e leo. I sainga ia sa moa lea bango e train fuwa I Samoa. I mga upu leo hit and run. Ia, o le vaenga le nā le tau te whaasua I le diva e whawha o le fiafi. E kei lo whai atu. O le mea leo wai e isi ka ko mesinga. E sa siri e tatou whai ngoa I na wai umangi fui whaasanga mai whape whai sanga morianga ia. Ai siri e ka ko whai ngoa I ngol ko mesinga o defamation. Ia tau, o le asa mea mga kuai le atu ai ngata.
e manga kua pea e te kau mawhai e kau ma e kali ka ngaka e kau whai whao ngā kura whongu e talota ia i tanga o le ango a i o le mole me o le aisa ma whala au whaasa i ngā lale ua pepesi pei o le fugu Samoa le ango a i o le mole me o le whaala lave i kau kama i ka i raiki ma ki ngiki le i loloa ango a i o le more cases o le whanga i lesi o lesi e whao ngala au malosi ai e se ale mea lea e abe i e wha mua e a mai runga social media o so le wa mai langa wha mua i runga me social media mar Facebook ai o matua tia i atoa la o le mea tate popole ai nei mea uma sa unima pale i atoa e ka ala longa wha ki ngā o ka ngaka o kupu ai i ngi whike inga mangi whikaua inga i kongua kakua kungu o le mea nā lele o te ropo au i ere mā fau o komisinga. Ngā o le karikari i o a, ngā o le say yes sir, yes madam, le mele o ke wawai atuana. I o e a ngā i tangata i e whakongua ngai ia. Ma o soroa whai ana whai uma. Ai ngā loa e anu arua kau māsua suareipa. E re ropo e kua mangi ape e kua i whea. Le ki ngā o ka ngaka i le ki ngā. Iyo, ele tatele o whai atu le ase si tūlanga ma alanga o ka kou Samoa o ka soifua. E rei foi se siong, e rei ongi angiru mangi ka, e le. O tato wa ai le sao o ana whai ua whai. O tato wa ai le whai tu au o le tele o ana whai ua whai. O tato wa ai fo i le ole o le kele o anga sau ngoma. I le mele ko ke poso le ngor social media. Ai o lea. O le tūlanga le se fere le ua whai iai le whai ngor porkiki. Mela le o loa e tangata nei e o nei tonu o porkiki. Wala tau abatua ni le songa le anga i tonu. O kako vaila i le whainga mele wa iai. O ai e ual pawa, ai ka whiri sau ua ala i o lau karanga. E o fo le media na e sau noa i sau ni. Ua matua sa o le li. O media la ua iei Samoa, ua makua i obvious a le liu. Ia. O te fia o te tala noa i langa o le makakopi ko la au lea, e ma le sunga ia le atau. A kou sila nge i media. E makua i ka whiri sau ngoa ar whai ngola ko whaafisiki. Pe ao nge Yesu e suel audi. Ea. Wo o ai kupe ale fast. Ele ai ma se fe au i ai ale awaenga kai. Ele ai ma se fe au asesi i ai mea i o mea a supporters i le la koupaki. A le vangerenga vange ekipi au kanga vai makua i vange a ngai ua le sila mena o te whiwisi wa o le wa fea o manatu. O le ngai ua inga o su e suel frakupi. Nanga nenga o ye ma e rakare. Le na fisili tali maila o tali fo le la au ya ko fia o le bank ma me fu ngai ua ngo le bank o fisili sa o le wa o esa le bank. E fia kanga nga mai le bank. Ni information fa pengi. Wala nga rua ia la wori nga rua ki pi bank. Fo i mai sa fa ia la au. Mama ko ko e ka o me bank. Wa umanga cover o mai ko overdraft. E ma whainga whakanga ngā mea, o ke rei roa. Correct me if I'm wrong. Is that how easy it pass on? Ai meo private ma meo information whapengi. Rongo ia me whainga o laku suengia wai ka lafu sauni. Me whainga o laku, because o le media, langa vepo rifa mai sauni o ki sau will your bank allow that? E whaamaka maka over koloa ngei ma meo transaction ni. I can't correct you if you're right or wrong. You're neither right nor wrong. Langa leka kalangoa i Samoa. Ingi usila. Oh, boy, no. Peke alu wakua vape aku o lewe mei loko olua o au leo loko olua e onga le accounts lea. A mai ke au informations o le accounts loko olua. Na, it must be a written consent. Ingi usila nga ia. O ke le iloa la i Samoa. In terms of privacy, e o fuila I organizations here holding information relate I le kangaka le o nganga le account, po organization I o nganga le account. Saying loose verbal, something like peol meanga e saunga melka la audi, is not a consent. And mind you, o lai kali le kangaka I le fesili le media, o le fesili ai. What is a public interest in affairs ale fast? Yes. Someone might be saying,
because it's a political party. But e paukanga kai kau closely lako interest I affairs ale fast. O supporters, ma members ale fast. E fa penga voila pe va ile HRPP. I think o leka ki kau olofa ile media Samoa. Onga ua kelenga suppress le lako freedom of expression pe ol melo yai ile kula fongo le criminal act Samoa. And all of the sudden waka mafai e fai ngi kulanga foi le pai sa ile lako positions. Inge ngi usila ile mafai nga kupul menga. Na, not at all. E ofo ilo ia. We need to have a written instructions e au mai ile client. In order for us to request information under the Official Information Act ang usila. E o leo, they can't. Because if I bang if I may leo lela mako e su ele amalea e pawala kala fai. Remember the Privacy Act. I am protected under the Privacy Act ang usila. Ele mafailanga lako. Yeah. Ola fa e mafaila e kai fongo le fast. Ma fa sanga le bank. Ma su le bank. Ai se au ko ave information ngai I the media. Ai au mana tu olana sa walan ngakari wai so se kai e al menga ko fi do le bank. Ale nga la kulanga nga uma ai to foi mai ile si press conference. Nga mangingon sa wanga na kipi nga fa ai. Ya ala nga mako fa mai bank ko over ko se varu sera wafi. E ma fa nga fa sanga le fast. Mar kai fogo Given Olaye Kula Fongo about privacy of information in Samoa, I can't see a reason why Fast Party can't sue the bank. Onga loa ka ngofi release le information ma ale. O ai ngai loa ese overdraft ale avangi ale fast. Ale foi waka umal amount o le overdraft. So the bank failed its duty to protect their customers. It's not defamation in a sense where but it's a negligence. So oloa leo uphold le bank la ko duty of care ilako customer. E mafai le media nga facility. It's the media's job to ask whatever questions and they can use whatever tactic. But you make sure a organization o le lo ke protecting ile information ale lako customer. It would be interesting pe afa pe lo ole ale bank. Onga lo ke lo e kasi ale bank le e Samoa. I might be wrong, but one of the bank is Samoa o le fo I lalo o like le ANC. Manko le ANC de own e Australia. Afa pe lo le ANC. Regardless where you existed, e kakau pe onga uphold ia kula fongo. Where your parent company sit. I never, ever, le coming off in a bank. Never, kusape vili merkanga I'm one of the shareholder. I will say, well, ask the directors to send us a letter. And that letter must be signed by, the authority le account, must be signed by at least 2 directors. It's like, now you're releasing very confidential information. Ele yo akule fast, faise tio male public. Ele ose bank for ele public. Ole ngo akule fast, file agreement mauko. Amail mako account I o arrangement nga yai. Alo ka ngofi, kuso lo ka ngofi publish. Lo ka ngofi file fa makalanga. Pa kai saudi ele ato. Ole sa o mai tau watu yanga ye file media. O I utaile ile no fanga autu ole fast. E makua alu faʻasoa atoa fesilima feta solo matuapi ile lako saʻoloponga e sasa fa'alu le manga ai o I lumo tuila epa ma lumo fia me e matua remote control lava fonga va tu fonga mai ele a fa yakuar kanga lai hosting ale press ale palmia po ai lava e sanga e kepa I kai ngā kepa I ukan mere la ka kwarwe. E pole alo fia mga I kepa I kai. Wa remote control umau fufonga. Ma le whainga office. Ala sa we mai tau wa whatever na e tau tua I me tau media. Ta sa whāra molongo a pui whainga o ia whainga office ma press conference. Le tele I Samoa. Ka ko amaka mai o le press conference la o ringo office ngia le selengi ya.
ke longa sa kaunga kali lau di kali le fonga whakare le sa whea. Sa lo ka sa onga sa kaunga whaela au le fresh. A mase e la kongi members le. A kongo me fonga walenga le skala members le fast. Onga inga ia moki ngoa ka ka fesiri me whapenge. A fesiri o le member. Ia ko inga fesiri e whai kongo le AGM. E whai kongo le fongo fore le whakausanga. Ai lingi e fesiri la le media le se member. Ia e whekau e kalanga e le sa whea. Ai aka ko kikiro la le ilo ya kula epa ma fia me. O le kele ia o fesiri ka umfa ya kula epa fia me. A me sa me o kula imangi. O lewa ako nga kako karangoa ka upunge ia ile maliwo o Professor Carpet. Pora so kolu o maki. Le kaumang kua ora so kolu o maki le kako mai kuaku kako roingai apea kako wanga sa karangoa so kolu o maki. O lewa foi langa iloa ma out meia kalmela so kolu o maki. A mesir kuse ile o liva. Lenga fa popo ye sau fa popo ina observa fa popo ye le fast government le mele ile kingu ma la ko baenga la ko fa lo ke le ingam ka ai le ai ma social media wo fa longo ofisidi ya fiame le wala ki fiame e mo ile mele ka upule ya o e ma Dr. Carpet la sa role nga play le mele e pisa ma ye lise ai wo foi la e su lise ofisidi ya lise isanga ye fam kala dei ma se mea leu ke au kako ke wa sao leo inga wa lokalise pe fori ngombe wa sao leo wa lokalise ale e kele fesilia ele ikalia mo lava o fia me la se kala fia me ngai me ako ele se kala ai se fesi fori se akula epa o ya o el kusile ai se o foi la kilo lo wala ko lo maka ngabe kus se o foi la fesili kom singo leo si fisi como se suel le fongen le loye siri e fisi ai se o suel min skalo lo se fisi ai se sangi merka kom ka pule ba a folinga mai le la o kongi ka ko la no pasi pa pe ka ko le fe me uma ele ai o le ma punga mai lunga o le ma punga mai lunga me ka ke ri kalmoi ale la ko fa ngo finka ko kalmoi o ngo ma punga mai lunga ale la wala ke la fisi ai ko man melo ka ko ba ngelo lokalise po titain lise po ave Facebook kalanga po lami oye yo ka fori sia so manga ye po lami o kupu nge ke mi mole man ka puro kupu me samo fa jai ole vai ngala tatu se e yai wa tele ma ya le tulanga ile mata upune uanga ole io fa lu wol fa lu wol fa ia tulanga o lo tupu mai matanga ruenga leo mai fati noina fo ya mesia ila ko o lo fa unga mai lunga i le komisinga o le ata to se mai nga ile news le ai tau te va ai tuai ile nupifa ma le princesa ma fai nga lonia na fai nei le nupifa o le mata o le va le nga pisa mai lava panoa pari mo alela o mangingo mai ai ma wa batula o le official function aya tangia mai ai senga ngei wo fa nga ke nge samo e fai ai long de kele ngei matula e benefiti mai ai pisi lisi ai le kongi se mea o le o fai le free visa akulang e si time e se vai ngai ono popule tatu e fa maka waka kaulanga popule Samoa ile o aku ka masese ngai fa ngo kanga ngo fo makinga kenge ki sio ka ko iyo e ai makua o ngor maki kiva mare de kango di ai tupu mai ai me fa pende i tuama ole asa lo sila ai me se fo tilu tulanga ole tatala le va no le a alua ko ile me o sai ngai ko sio tatu tunu e ala mele free visa tiu sauni so vina ngalo yan e faule mata upu ia te o sia ta e mali e ongo le ia ke olo u popolenga leanga ia i ko nga dios ma ku uia e manga o aku e excessi Samoa free visa pole ia free visa masainga it's very dangerous pela melo e sa ngoi e ia me vole vanga fa longo i sainga ia fa ia kala fule no pifa ngo fa longo elo ki bank
Ai e whaawala ku ngi awala foi le o aku whaia inga i Samoa, pe ngofu makengi Samoa, ia whaafai ele connections lea. Nga whaila ele o lako arrangement ma le onga nupi wha, it's like super fun ia kako ingi New Zealand. O le meo lai ave ia saofanga i la kou ia whainga luenga. Manga kuala, o kai miuma e paro mai ia organizations po pisingisi nupi wha. It's all taxpayers' money. I la kou ia kongi la fonga ma kongi ia la ko saofanga nupi wha. It's like their contributions. Pay for kiwi save ai ngai. Nga se I mai la ia le pe 4 milionga alo au mai. That is public fund with the expectation te o mai kangakangi invest. Ai koe laku le return I ko kongu. E share umai e la kou ia whai saofanga pe whai contributions I le nupi wha. O le leanga lau ko I ngā me wapea. A whapea o le ese intention o sainga ngi o aku e wha o ngā super fund a Samoa po le po contributions ia saofanga ia Samoa vai nupi wha. E whai e pisingis. Ai le ko kongia. E lua me I, not only they defraud le akungu, but at the same time, they are doing a covert exploitations of human beings, include aila ia kamaika I Samoa ia pea whape o mai fonga. Nganga uma nga whai o le pisingisi, koe fo I sainga, ai ka kia ele le aika rafu. And there's another third thing I. This is how you laundered dirty money. O ngā lei o mai whai pisingisi I Samoa ngā ka okule ia kungu I whafo. We have a legitimate business I lea kungu lea. And therefore we're going to bring back the money I kungu ia I whafo. As a clean money. It's the best way e fufulu ai kupe palpala le mo mai drugs. Maua mai I awala faʻasoa tulafono. And I would be naive to think e leo aware ai Samoa mea. But I'm not that stupid to believe e leo whai ese awala ale malo Samoa. E ka kaunga whai ese awala ale malo Samoa. Their due diligence in terms I kangaka I o aku ko mawhai e paro manupi wha, whaakawai hotels, ma whaakawai pisingis kekele. E ka kaunga lako vetinga kakangi in a way Fesilia America. Because America have the list of all those people in terms of sanctions. O leo kangakangi abe esere kupe o le welfare kung ule ka akia kung nupi whale la o ako kakai ka mawhai e amai e whakawai pisingisi. They don't care pe crowd pisingisi pele ai. All they want, ila wia experience, o lawa maua le awala, e whano mai ai kupe palpala, e londa ai kupe palpala ia, ma koe fo i le proceeds ua mama. Now, these are the proceeds from our business in Samoa. I think it was more than 10 years ago, nga sauwele ngo Samoa I Pepa Francesca. This is one of le issue lea le kele o kungu ia e lau ke whakanga ia mega o shao business. Nga le skala for the purpose of having a business, but you're not operating. E nga involve ai lama Samoa ko inga me whapea. Kele o kangaka o mai le skala pisingisi, they're not existed, but o lai whaonga e londa ai kupe. So ia ke au o I e afia I fole le credibility o Samoa as po o staple, ia tulafono, or do we have the right people e ka ia le kungu in terms of making good laws for the future of o le kungu. And it's very dangerous le approach le ia sainga. Hello. Okay, leo o menge sa kupur kai mo le cha pipi. Le nga ia ko nga menge le fai loans le kongia sainga le foi nga I sainga le kau solo Samoa le kongia le long na ko. O me umalawa nge mafu mai menge commission e mau I me fa penge. Ai sa o le vai male e fa nga pisingi se fa nga ku pelele. Pe for ngo profiki ai le ai o le ope ora pai ku pelele male ma ku pe mo pisingi singe. Ai kalu o ku le mai ia e pano. Ora iki o fa iki kiem ka opule. O longo winga o lai le me fora linga kuli e pano mo. O nga menge sa ka fai pano e fa le. Ai overrule e ku le pa mala ko vai. Le la fa nga mai ai ko nga me ke si ai asiaka.
ai ilo lo ke mi le foi fa fa ngia ku fanga ku pele e nupi fa pe fa so ko milion ga ele ku fa au shareholders onga o le ma le nga sia ki e fanga nge e pali o ko nga kaka e fa yo longs e ma kupe e ma fanga nge ma fanga nge ma le pokio o kupe moa il kausanga ko nga be fa pengi wala sanga ke lo ngemia nga application ai lese li poki foi le forecast le o kupe moa ilesi lima ma suka sanga wa ele ke nga wa ngai me fa penga e ma sia kilo le forecast nga pesa o me nga le fai pa ngor ke mi al me mo o ke ko ringa kwa le ma se me fa yo nga me for fa ngo fi nga be loans ke le sanga nge yo si le ngo mo fa ris kai o loan mai sanga ris kupe mai no pifa ko fa ka o pisingisi o kupe no pifa le ko ele sa mon kupe mai sanga ele sa mon kupe sanga fa nga le kupe no pifa fa ka ole i pisingisi a mo nga e ka ula yo fa nga umara ba nga ko pur kai mio o le sa pipi pa kai ia o vai kana le tupu mai o fa fo me fo ia ai ga Samoa mani si to bai tai Samoa ia o le e pala ma ai le parantala wala ngai le kier singa pe a lo kai nga me ma tu lo fa pena au ta o ai nga tatou i o la tu tamali anga o le fa fa o lai ka ka ni me tu lo fa pena ai o tatou ia ina disio o vaenga o te fia fasiri so lo ngalo o le wangi ngar sa nga le fio nga le foftela i le o to mamau ai to wa fia le fono i se va nga la tamai ale vo poso ba ilunga palo ale to ina mai le tu malo sauni o le o sa no mai o le a sila le na vai nga fa pai langa HRPP i se King's Council ke si loia nga winga ma ta pule na ya ave ese level fo kala o le winga le ke fa ko la ka o ka malo le mai ko ku malo ye to lo wi wo ka karango fa pena o manginga sa ka fuli ese fia me malanga minority ele ma fai wo fuli nga ma ale vo fa sanga la sa ngi fuli fo kala o me ko inga ufa le ko ro ma fo ole a so lua si lai le to bo o manga o tu lo wa bo o manga fa sanga yo i hard ba fia be minority so tulafono unconstitutional and so on and on and on and on fa fefe fo ila le ave fa masingo nga ba ku fa masingo ko re ropo fe ka ye fa la nga me ale fo bo ma le fo to ma no fa mai la mai kesi e se i finga wo me le e se sipik. What's wrong with this guy? Yeah, but you don't think ngalo lo sunga sa uli ba pe fo ia kor fara wa wo leva na ve ma friend or two. I don't think SMI se se le mafo forward ko inga malipa. I don't agree with it. And o lo ke kalango ma ko wi okay ya ke foi okay lo foi ye kanga ka la disagree ma o le viunga, but in terms of non-prejudicial ilawia positions, Kulaipa is a very good politician, and it's well known in Pacific, if it's not globally. Kele yo skills o learninga mai ko inga le mafengonga on fai unga fengonga fa makalanga, the way he try and push him ka upu. Lela wa e kalangoa mai ava pe o lenga fai sanga statement e lela ava kur keisi. It's one of the two le fa nga kula e pa fa fa fe kangaka. But I don't think, with great respect ile kulanga o keisi o lo ia wa leva ile profession o lo ia wa malam kelo isi keisi mo me professor English ke. And I am 100 years away from that. In other words, I don't think a KC will ever look at the Constitution of Samoa. Yes, I will take the matter. Because so se loia, le tulafono le awalanga ke fayese makaup. They will be looking at common law cases.
Ai o me whainga langi o common law cases e peisi lunga i whai unga whamasingonga. E whaalonga kula whongo. In other words, le kui le decision ale whamasingonga sa whai se case mua. Pea wha peo le whai mer kula whongo le mele whai. O le kau whawhewhewhe kula epa ele whong whekalai. And I highly believe ele o kea ele whong whekalai. But e maalia yon melenga kam whai kula epa achieve 3 weeks ago or more than 4 weeks ago. Lenga kam whai e whaile motion, a leka akia le kangi le whamasingonga. Anga whaapea e genuine le mawhawhau kula epa resolve le issue le Samoa le kaimingi for the best interest o le akungu uma le lumanga i o Samoa. E kou ahead le case i le whamasingonga. Onga o inga e maua sao ia le unga o le ko ongo leanga lea le ingpaki le kaimingi. Nga wha mua le motion, o nga langa teste kula epa po whenme ku wai ala auli marko o lusfut. Ai nga uma le motion le succeed. I lolo e kula epa. Fia me koe paua le o lau chance ke whai ai me io ke manga oai. Le nga lainga koe withdraw le lako kangi le whamasingonga. Because e sao kula epa. Unlawful, koe unconstitutional, sao wha ia fia me ile ngofoa palimia Samoa. Awa le ai se pa ki peonga mga o mia le kula whongo. Ia kia o voila, o ke play minga fo i le whongo whekalai, because I don't agree with his decision le aso lua kasi o Young Wali i le kausanga ngai. Ai nga, we all know nga iei conversations a kula epa mafia me after le motion a kula epa. O walls o mea nga kalangoai, lai malama le mea kalangoai. Hence, I believe, o le reason kongunga, nga lainga withdraw le HRPP le lako kangi le whamasingonga. Because e whaingo fia le whesili le whamasingonga. Whaipule o lokwhanga, whaipule o salenga, maisi whaipule ia o le alpa kire ko ke ia i kaiminge. Au maise proof o loke ke o le fast. A whape o le ia whamaumaunga o le skala o ofisa o whainga pāloka o le koe e kongo o whia kongun pā kire loke ia. If the answer is nothing, o achieve le mea nga mga oikule epa, pa o i kau ke, ia ke au o i o ke e eilo kalkongonga. Ele I genuinely move a kula epa mara HRPP e resolve the issue. And in other words, e mawhai longa wha pēka ngaka. E fake la longa alofa le kongu. Are these type of leaders that we want to, e o mai e koe wa ai le kongu. E o le kali lei I kangaka e whaia whainga pāloka I le lua whenua ongo pe awa pēa fo I le whainga pāloka la kamai ngai. Lea taua o le ala so fina ngalo e ta mau is he a good politician or is he a dirty politician? La va ku singa kala la ngau e me o le vanga ma o mo kule pa. Ko I kis fuka usanga o whakarwanga ia, ko I kis fuka usanga o whakarwanga kule pa lungo le kio I popo skofre kas. Ole mengo mo mai a kule pa ngaka Mikele. A furi kule pa faʻasoa se mese se e mo kwa sa ola. O ke le una la kala le. I agree with Lea tau. A kama kule pa fas. Ono winga le taua a no for to ina to fa ona le popi mo manongi e to ola. A kango ia kule pa fa ona popi ule ba pe o se fula sope e ola la. E ola le afi, pe ese paua. A kango mo kule pa fa ali me ke o se aka o se aeko. A o fa yaku a fa yaku la aeko menga, a fa kule pa, ele se aeko le povi. E ke kar kongo le povi. Ole me langa lengo aka kero kai mi pa wa ku yakule pa manga me e fai. Nanga wo masani le nga wingala. Wa e isu mo ka fa kala vai. E o makuma nga kule pa mo kwa ku I mele ya ka fo e vili me mai. Ame ya. Ai la kai mi le si vai so ofisi ka kule pa vai. Ka ko ngon ka pulen ka va so ke le msi sin kar kong ya oi. A fa mai. E fa melankal. Oi. Ya ko mai kasi ya. E koe makula, e saune kari, soli. O mo koa... Ia ngā wakulera ia. Ngā wakulera mka upulea, makau lia kei mua mua li whaia melea ngā ave kule epa mka upule kod. E lako vaenga le kod.
uma fonga pan menge ko mai kua. O nga uma la se ke aka fa rongo mai. Kaya no ke ata. Sole, ore makarua best friend na marko inga. O lua o le la wo lo ne ia le fa wo no so ko. Le la wo lo nge i. E lua best friend na kula e pale wo lo nge i. O lausunga, mavui. Le la close ko ia kulepa. Sia sa no mai. O le si la me fore ka puele ka le ka puele nga wa abisa o ka pulu el code. Ai uma ngo ko mai le ko uma ko mai ka pu fa mai sei mai sei ki tiro por am ka por le par fo ficarele la fai. Ai uma o mo fonga a ko fo ko abre ko fa mai la abre ko o fa sa un ngus pepa fa sa un ko aka la vala. Pa wa fa mele ga mo. Wa ro ngere ko kiki a ko vai aso. Ele ima se menga ver ko. Ah. Anga ale wa anu so no ngus pepa ia fa alu ko. Ah. Ia a fa ko ngela ngo vile foi o fa ko. Ola me wo em ka o popule pe lenga ver ko fa mai. O ngia ka kare sia ka kisa ka kwal ko le ai ma se me wa be. Ale wa ko wo over ba so kan fa sa la ku le. O le fa la wo ba ko ngi. Wa ku le ko da wo so King's Council. O ko vai lá me pelo ko inga no fa. Ah, me o fa ko. A fa sa o ku le pose me mo kwa over se mo kwa sa o la. Ah. O le King's Council fa ba le la ko fa mo ka o vai kwa o constitution mele yai. O le se me fa pe. Ia kai le sa ngi ke o kan go fa ma fa wo wi. Ah. A fa pe lo a fa pe King's Council mo e wo le nga fa ia ke se kere fa pe ngai mai ele le la ko vai me fa pe ngi. Oi la King's Council la ko aven game ka o pa fa pe. O la ki do ko ele se ele fa sin molia le fon fikala. Ia kai lo ya sa. Kai la sa ngi por ason fingal. E mangingo ar fa vai. Mangingo Ale se no mai sauni. Ia. Ale se no sauni fa vai o le si di mo sauni wala ngole. Fa mata ana lo ia tu la e pa boli hi me ka kot lo ya e tele ni kese so a se fele tu inga tanga ta ia nana yang ia tar no mai li an chawa ma tu inga tu pero so kari mo mua. Ya. Ah. O mo kwa kela ke se maro i kulepa. Ai le ke kai or King's Council. ele move kule panga fai a fia me. A lo ke la ikikia. A lo ke a onga le kuma lo le pa malok fanga. Nga wole anga fale a onga le pa ele a fa vale lia. Nga me imele nga faila ele arrangement. E me imele kuma lo I lok fanga. E luala kau sanga nga yei iwa kolu iwa lua iwa kolu. Nga avakule so soang yang usila. Mo afangi e fai fale aonga e fai la okala onga ingo loai smart yo polkiki ko lepa vai kai mi foi nga la min ska kupe ko lepa ala min ska wa onga fia me read between the line o le fale aonga me le fai o le min ska wa onga ka mo dictating yes o kupe e pule le min ska kupe avakule oka fa kali o mai loko fanga e avakule fale aonga e fai loko fanga ia ka ko lo masangi e ma ko kwa ia le paka nga ka wa e olo la wala alu la wala le kai e ki avea ala kula wala le kai lo fanga fa ko le kula e pa lo li nga avea ia le okol fale aonga awongi ko woso e kai lo fanga kam yu ka ki avea fiu lo fanga e fa kali okol fale aonga ala wa drop le pa e ko ke ia fia mel miska wa aonga ola wa faul fale aonga o le kuma lo le pa o ingango reading ai le smart in a way fa peka ka all dirty nga ko nga polkiki pa ia ke o yam na vai kula pa it's the best interest o le kuma lo nang fifidia nga ia a se kalila lo sili pe anga lo ia kula pa I think anga lo ia kula pa he's more wealthier than any lawyers in Samoa onga o ko nga tactic here fa pe pa we don't know pe anga fa pengi lo ia kula pa ilonga e interested ia kula pa le polkiki onga e ke le yo mala ko inga mai se ka fo e sa ole ya ka wa a fa sa o kula e par me sem pa sa
A faʻasese foi kula epa me sao. E pa asese. So e ia quality o le, and I think with great respect male credit for ia kula epa por fai pule mako kumalo. I think he brings more from the last 40 years to where we are now. Ia ke aula, wa mga omia sis kanga kai teikinga le kungu iluma. Yes, o lenga o maile fast. Male pare mia sa kai ka iel pa ki fast. Le afionga sa fa piko. Is that the same people koki manga o mo le si fainga malo, ma le si se fulu, luas fulu ka usanga? I don't think so. Le waka ko va ai kungi. Ele o le kai ka ingo le kungu. Ele o consistent ia kula fongo ma la pala ingo kula fongo. Mai e kau ke fai kio fo ilo maka ngaluanga leo ma le komsingo leo. Yes, I agree in some respect. But o le vaenga le inunga le executive. O la ko e mai fa kungu ngai so e pe ia o me vanga le a fai mela o pule e fai le me lea and e lua me ia is either you do it or you resign. O le fai ngaka fo ilan ngai ka ika i o maka ngaluenga include ai fo i le komsingo leo. Nga fai le mea o le e kakau nga fai. O nga o lai o mai whakunga i lunga. No. Fai sa whamkalanga e ongi e fai an mea le fai mai ai le akungu. So interesting i o le mero kakalungo i characters i e lua. Fia me makulepa. A quick update i le to telo i la taule na whaafisili mai le update mo le to fina i alise la ua te talaitua. I le taimile nei, ia pea na whaitula utala i le vana tatou abatua a la ua mai ai fo i le article le observe. Ia o le la ua toe maua mai le whamatalanga la ua toe release lo noinga na batua ia whaini suenga matulang whapena ni whaini moliang. Ia la ua toe mo le to telo utou le ni whakapole ma le look out for i saunga le mu ma le fo i tua fini. Ia la ua whaino mai. Ai se tasi o mo le mau whatutuina la ua talaitua. O le vaenga na o alu tatou proklame le difu taimi o le fiafi. O le vaenga whai uti mana oe. Lua le vaenga ia tatou wa, whamaero tatou wa faʻasoa. O le ai a mai lo vai to e tu sheina le ia tau ai ma nei foi le si fai so fina ngalo ai o se le foi se taimi mo se fina ngalo le sunga loia. O vai to e tu sheina mai la. O le ai sasa mai lava o le nga o komegi kila le fa ni fo kukuila le jadi o le assistant commissioner o le ombudsman's office. Ale fu ko ko pop up mai dunga ka fo mai fai fo ye. Ka le ele meta o le stock exchange ma le cryptocurrency o la ni mau me ba pe va ko se lo fai vosis. O le lava fai mai o le o saini ele fionga ile sa ave minister tupi mo pola ana rosa o me foi la lenga mai lunga ko be kile na post o fiu fo ya o kilo po ye se saini o saini e le lima le fionga ile tamai tai fai pule a ave minister se mea o fia la o ya ile le foi que sa o fia me le taimi ai le va le fonga ba le sa ma ku ai ku ia fia me ia le kaka fa ku kala foi le wa o te fai nga le fai pule le o fa tu tala tu ro i sa fat ia le ana le foi ngo so mai foi mau na mana tu ia le na ta pa fia me pe a fa pe nge ye ka pa ngi fa mau nga sangi le me le ke pisa mai e ke mai fa ya le ko kari ya mau fai fo kala e sa kari fo mai o kulo o nga fai kala no social media o me anga mai no social media ale mo to e vanne mai ele la ki re ale fo fa po e mar fai fo le a te le tanga tanga mai nei lo ta mara lo sio la so fina nga lo de pa ole ka pula ai la makanga e se menga malanga ia la ulima mulpola ai e fa akanga le lako le ko le travel le fa nga fese me pa se va la ulia il mele ila samurai single le me akongi mal me nga e kupuso o la vai minska ma ulu o fanga o mkanga lenga le pa pele mai eu askaria e que o e kanko foi o fa pele o wa fe mai ngusila e fa penga le case le ole fa kula o mul pola ma laud
Leng file presentation le. Now I think melenga o kikiroke. Pese certificate. Pese kusi for certificate ole awai. Ia ka ko ole certificate of attendance pole por kari fa lo ka up. Ai keli ai fa kasi wa ise se me wa sangi. E rese me nga sangi ngai la uli ma fonga nge ma mutpola. Ai ka kau fo ila pari mia onga male o kuskala onga fesidi. E fiva ai le me nga sangi. Wa so far e ka uye rese me nga sangi ngai la lo lenga sa ngo la uli le sangia sa ngo mutpola le sangia o le fokar kongo le sangia. Ai wange lo lunga me certificate le lenga fa ali me rese va nga lenga sa wa ko nga fo le ile ka pule ko amenga. Ia ke aulai until mo fai loa fonga nge fia me po session kapinga ka pinga ka pure wai le se me fa pe ka ngai lo nga fia me a fai ka kapinga ka e ka la ngai lo o mar kapinga ka mar kopio le mar kapinga ka ni kopio o me nga sangi lenga sangi me lenga le ka o le ka ki pisangi e le se me nga fia me o me mo ka mo la mar kapinga ka ngai kopio ma e kaunga tisi taisi ma ku kongu nga wa faila nge o faila kaua ke le morfa nga malo o me fa por kikila le wa ko ye le o fai fo ye fie mela ko o le mai ka apu le e fonga nge e sel le tension ka nga ka mai me ku pusangi ai le se fa ma nginga le la o se e si va nga le e si fa ki vine ke va ku nga fonga nga mai ka kai kia o ke le fi ka o le ngo ke o papu la ko fo ya ka ko ele fai ki vi fo le o le ko kuri ma ya le ko kuri aku le pa maso so nga aku le pa ye lo ba ku lam ko aku wa o ale la wa makan kal kon ke mar ba ngale ye ke ola ye there's no credibility le I ko nga sanganga le so fo le fo mai e kau o nga sangoa wa ba ai le saingi ye po wa ba ko fo ese miskaya ye se copy wa saingi ile ya ngelosa ya mulpola ia po laulifo ia ke ola io ke le vengo fa ma ngar kalanga o sangi si vanga o ba io maka ise sangi nga ku nga me se miska por ka pinge ka pose wa e ka vengo public information mele e ka mo ko ngol website ale a vengo ale malo pa fa se me fa pelanga e ka won ka upule e ke ola va ia me a pe fo ngo lo ko langa ele tio la vala uli la ko ye mo ngo ku malo nga fa i ili a fia fo le fa il malo len ka sa wa la uli la ko i lunga langa press conference nga fa o la nga ye lo ka pu ko le am telu fina ngano le no tau tu foi misale a tale dunga wo fa ngai na mai le page ale sunga le loia I think ole sunga le loia ya mali tau no mai ai le mana ia langa o ma o e no tu singa ila to fo ye tu lo ye yo la to mai le tulafono le langa o fai ka wai mo pick upinga wa ole kasi le waka le wa mai ai mai le assumption le au lai kia le fai mai nei a ole facility tutas o fea le mea nga saingi ia vai le fai taunga ile view fa tulafono fo ia le a loli o le mali toa ia po le so fo le loia laifa mai e o yese kanga ka ku ia i makula nga fa penga ai le ma fa fo o nga fai se fai unga fa penga sangi ngi mea i se unga mai nga se kusi mu ma present mai fa penga a picture that paints 1,000 or 1,000,000 words a le afa o nga mai paule me ta ua te tau na tatou fa o nga ina o le pa le mia lava nga ku ko o mo ko fongo masa ia nga ile ku angai nga ua kau amai i lunga sa ngingo mea ia masau ngoai ele ai se mea fa apea nga kupu ia ole atinu fo ile sile nga ia koe fa mau ngai nga makula nga fa penga so ole ala le siku nga maule kau edi ele au laiki ia ale vo to no mai fo i male ia esa o ki o popular to i fu matula nga fa ile vai nga le ia so fina ngalo lo sunga lo ia kele yo issues ile melo ke vai ko ngi le maka upule ole issue mua ya kia ole confidentiality o information sa le malo ile level le lunga le executive o ile releasinga ko inga me fa pe a masela pe yengi official documents o langa yengi discussions ai o ye fuila se kula fungo le malo e protect ai le integrity o ngole ko kalango le va Samoa masainga
Pe saʻoa o Samoa masainga le iai le. Hong Kong. So whichever country o le kau kalango ai. I le kaimenge i le vaenga le occupyinga le executive malo. They need to move. Shut down ko inga accusation whapea. O ngole aha mai le relationship a Samoa. Mai sia kungu. E lema whainga kupu inge ia kungu unge mea whapea. Pe a whapea ele i confirminga. I lewa become a discussion point in social media. A whapea is a issue a Samoa in terms of mea discuss in social media. The solution is very simple. Kango fi shut down the social media Samoa. And good luck il whainga ngā mea. Because of social media le alai ngā ai kampangi, ke le fongi, e le o se whauta fo ila a kākou le ingei. Le kau mafai e pusaku i a kākou views ma opinions in the spirit of democracy ma le freedom of expressions. A le fie ai. Let me come back in mele i maka upo le pe o whalonga aku le ngā ko oi lunga wa peanga saingi anga losa ia se tio ma Hong Kong po sainga. Well, Hong Kong is the same as sainga kaimingi. O lawa rule sainga i Hong Kong. O le ke le i o le potential harm i a Samoa malanga relationship ma sainga. Pe a wha pea nge o ko inga criticism nge i a sainga wa pea o le masalomi ai ngi tio le whai kua. Ai leo wa saingi le free visa ma sainga. It's like e leo consistent le approach a Samoa. And o le malo fuila o Samoa. E ka kaunga lako protectinga le integrity o kungu ui e tio ma Samoa. Otherwise, ke le yo me whai a kungu unge i e mawhai e o ngā lako whale anganga Samoa. E iai le arrangement le ngā whai ma pe umo Malaysia. E le whai unga o le paia inga ma le paia inga le HRPP. O loke kau mawhai, I'm not going to say whoever's involved, but o le move a Malaysia ngā whai. A koe kiki a awhia enu makanga luanga o kupe a Samoa. Ke le o le vai ngā kupe ngā kongi e malo Samoa. O ngā ua ready Malaysia e lau ke a vea Samoa i le court. Not Samoan court, but international court. And it was to do with trade. O le move a Samoa ngā whai, ko kongi le kupe a Malaysia for damages. O le mea wailanga loke concern ai ko ai ngā approaches here, reckless approach ai la ko o fia e whao ngā the keyboard. Ngā whapea ila ia le kam whai whaalea ngai ia ila ko sa umia kofi le kaimi lea. The second thing is, e mawhai lava ila ko ia sa umia kofi include ai le fionga ia morio, anga losa. O ile morio oa, le mulpola. Sorry, le fionga ia mulpola. E mawhai le fionga ia mulpola nga avelanga lawsuit for defamation and seek for civil damages. Because I say, if this evidence prove o laenga yeile saingi anga losa, and then olesi me vai, was it a cabinet directive? Ava pe anga whai anga losa ye lungo le directive al kapingeka. O lai mama anga losa. Pa o fact ye show mai kaimingi. Yes, ngā le haka lai pe o saungoanga ale sunga loia ya malotau. Ngā le haka langa ka o mai o lai kuku ma hou le red book. But what is inside that book? We cannot assume based ile le ku mai ma le kusi mu. It doesn't justify le view le ngi. And I won't entertain ia view of the politicians inside parliament because that is their predicament. E ele parliamentary privileges mo la ko e fesili ai. And o ngā foi e whanga whekalai e whaasao ai ko ai ngā fesili ma whamakalanga se. But for the public to use that and accuse eikanga ka sa holdinga positions, I would be very careful. Otherwise, they can face lawsuits. And those will be civil damages, including, monetary compensations. Mai ata tu taimi, tu 5 minuti. Ora jara le July fitu fa mai. Ia mana tu ua tele le lau rose sa o mata uku ese mata uku ngonga. O le tua o patatua i nei mea uma. E iro tere tonunga le a taua masauni. O le fofo ato. Kako koe fo i whenga paruka. E le te tau foi.
ona iai se vaega e toe tau faapole ai fua ma faafefe fua ni tagata e kauki koe foʻi le faiga paloka o lau foʻi lea tatalo le iai pe atu e tau aofia le fono o le faamaʻi ma le luga le ua iai tuloua ua lē o toe avea o se poʻu tulou faafoga le akuʻu ua matuā papala faasolo atoa o le gagana a le atunuu le faauga atu poʻu e vea papala o le mea la le ua kupu ua leigi ua le o koai igi poʻu vakulu faafofoga ua papala ma ua sosolo ma le maʻi o le tali la inoʻu talitonuga ilo solua finaga lona vatu le taualuga mai solua finaga o le fofō a ko faafikauli ai takou koe foʻi le akuʻu tatou toe foʻi le atunuu e toe filifili mai e le akuʻu kaʻikaʻi e alolofa e faamaogi no so macho poko anga ke ya la poko ave se ia le upu fo mai kau ke e le mo bien video ngai o lowa wala va pe Elon Musk e so so ngia Donald Trump si ma ko ngai mai si video ngia la ngo video ngai mo ai e le mo bien au e di au lo mele la ia ngai ai mo mia me o atu o ila to e fa mau ke ro o le upu ro luma na wa kele le kanga ka ku mai anga va mai fa ilonga ai le ai ma se fa ba ni ma lo fa mongi le tu ya to lunga to ta to ko la mela fotu ya se va nga te mo fie sa no fa ai o le ali fo a kwa o ngei me o ku le ya ma tu lo sunga ko fara ya fa mai le sa uri ta to fa me fe malo magai lo finga lo ko foi le ko ul finga palo okay lo au snap election is out of order e we ke longa li ke kai kupunga me nga fai mai fo fie me ma kula e pa fen menga e le kai fai el menga ola option longa lua asiaka ma le fa fo o le fai pa election ko ngole onga leo kwa fa maungia la le HM le ke akngi le fa ma ku inga mar kulinga or ko ngole ye ke ola ia o le fo fengo fila manga o ko fo o fo kala i fa marsia lo langa longa power i lunga le o fenga ngale o le act le act for section 140 for 142 43 ye ke ola o kali fengo fie nga file muela ko o le fai o fa ko ngale fo ngale fo kala ko foi ko ngole file pa election ya pese yo la ia wa otherwise e ki ngai o lo sa mo a ko la palmelia o le fai mesese ko ya so uma e ka ko me ka ko kalongo ya la ngo foka ka ko foi melia o le ki fo fkalai ya mal fast 20 o la kan kali fa mo ko le vese ngol ko ngole file pa election ya ngo malinga balanga la ko la ko le fonge lu furfiko le fast le fainga le fainga malo tai ia ka nga fo nga ko yo le la nga mu nga ko yo nga kuria ko mer nga iva ye o le o kuria sei ko fainga malo asiata mle ata wa se ifai kau ko ale le sofa nga o silo makua le kalo mai misa ya abatule vanoa i lo sunga na te tatu ofisa fa le o mai le sofa na uma fai mai ya tatu fasisi tanga na te toi fa mole ya la fort happy birthday Leone Umma Fusi Fa'afolau. Wishing our sister happy birthday, a joyous and exhilarating birthday on March 22nd. As she celebrates 58 years of her remarkable life. May she continue to thrive in serving the Lord with her many talents and cherish her family and beloved grandbabies for years to come. We love you. From your siblings. Tapuele siblings. Yeah, from Bluwave, Tautai A'e, Asiata, le Yataua ma Sauni. We're wishing you a very happy birthday, Leone Uma, pea aulia lea sofanga aulia so luo o maki. Ole tuafine ya Leone Uma.
tau i uta sa matou filo i foi ona to va fine nei le misi por kalame e le vea e ma lausen na fanua mai la tau e ma sangi le ya o e korfara o te rei lupu alma fu anga pa te ma sangi le ale pivori o me ki kau dei luare suafa le vaina le o tatou fasisila ka fai o le aso tae o le umato i nei Victorville, San Bernardino, maisi pitonu e la talata mai i California le nei foi o nga ele tatou whailoa i la soa tae au wha mole i le wha moe o le maftanga Victorville. Ngat sunga ya misa o me le pone le nā misa wa e mai e runga ta o mai i o matua sa se o me i te whaia i o e lesi tangata leo o ai atu au tutusa o lua matui la epa a e faʻasoa le mesi wa sao ia e fai aku ia vita ia leo address lena na utu ina tulunga tasi tolu tasi va o Gromdayola Street Oaks Hills California afio mai matala mai au tatou fia fatasi feiloa ai le vionga le ia voi o le sui whaoriori. Kau ke mo mia vui kongo le panengi, upu kau kingo ma le upu sao. Kau te mo mia ia ila tau e atu e le ngata aro lofa. E wha maoni, e le fefe whai le wha maoni. Ai makakau fo i le pua, wa ai makau i le tua. O ngai musu le e ke langolango i me pio pio. Ai a ola wha le makau i le tua. Ia ore matua fia lava e langolango nei tau. Afio mai le tatou whila i la sotau. Ia i amatai le tau le lima le fiafi le tatou whamoe. Ia pe ti whaafiso tai mai le fio ngai tai fono ia lau batia whano po le superstene ia li o ainga. Mo nisi o whamatalanga. Whaapea fo ila e te la talata i Las Vegas. E tau lunga i e Vegas ia le matou whamoe. Tatou whilo ina ia lea whamoe misa. Tui fo i lunga i utata whaapea. O e whafoma tatou wham ia na Las Vegas whaafiso o tai tatou whale o loa le two cans to whine anga yuli misona to rua ia pei o i le au to vaa ai e whaamaumaunga matulanga o whaamatalanga i whaamaumoe i le aso to o na i lava le nei tatou wheilo i ai address le na utu ina tu ilunga Paradise Recreational Center. Ia, nisi whaamatalanga o le Two Cans Island Market o le tatou whaloloa nai i nai Las Vegas e fisota ia i tatou whila ia i le aso to nai o le aso lava le nei mo le whaamamoe. Ia, whaamtai le lava mo le de fiafi ma le tatou whaalinga mo buri mo sini misa whakapesa o tau mai tau watu i tatou whaalinga. Ia le na First Sydney Ainga Meeting o le aso loa sobre tolu lolo winga o le aso sa e whapesa o lo sa le la sa nei ta o le lima i la fiafia ngai le valu o le venue Pefia Hall address Tasi o valu Lindsay Street Campbelltown New South Wales avio mai maliu mai mtala mai au o lo o iai si na mata upu tatou te fia so ala upule awalama le tatou vanga fa au fai o fatu le tusama o Tasi o lea e whaamau popo ai fo'i ma le tātou le si tala i le aso. Tau ina ianga le nei mai le tua, tai atu ro tū sui fua ma so mātou wola e au lia le aso. Ma le whaaloalo lava whaapitai, lau a fono, fast ainga Sydney. Tai fono, i tuala la fonga ia o kusi ia sa o sol. I tau motu mai tātou tusi nei misa. E tau langona lo whaanoa noa ia o e matulanga o iei lungo langa ai ui o lea. E le whain. Ia le. Tai fono i tū maa lo le whanga ma whala se la. There you go. Ia. Ka kola kua ia a wheo ngai mangingo i lo fai tau i ro manino i le computer leo ti loi. E leo leanga o computer o le leo manino li me le phone tolo whao ngaina. Ia ana ua maua uma mai runga le tatou ainga supporters i nai sini whaafisotai ia le tatou committee mo lea whaamoemoe. Tau runga proklame, ia anga le tua o lea ua tāre sifu maritasi ia mai. Koe kasi mawharinga le koe? E sa mai. Vai,
o ngele uri ngo mo ele ma ele fanga I fanua pai waterfalls e so ngi ma ma I fa pela fo e so songo le le fa ausi le la fanga le papakiu mo fa kanga fa ausi le skonga ko lima Rapson Road I flat push o tara ya o ma fa ringa muringa o nge ngalo ya sukasi a makai fa kau ia ka ko papakiu mo ka ko Maka ko pausi le la o sungu pawara nga fa o sungu ngole. O sos. I ma o yang sa ma fa no pai. Ya, mana ia tatu papakiu le. Fa mo tatu bainga le I Brisbane Australia nga mana teila. Ia wa foi me o ma ku proclame fa ko aka ko pe merka sentinga mengo ka ko no se. Vai lo foi ya o kengia pa o ko nga ka proclame. Pena ele se vave foi le Tautai A'e America ele se vave misa afa wa e mawale o tu na tu fa mo le lava henga tatile le lofa ma ai a fa fo mai o tou nei e fi tatou wa maftanga mai la tou nei pe no o fa tu ai le mo le va visen mai tatou fa silanga tu tonu fai on of social ya tu ai le ma fai of social ya ko fa fonga mai lo fa tu o man tatou por kalami ia no winga le tauna ya le uwe ko I mengai me anga le va ko foi la ia el to wo foi le masunu wa to te asungu ko te o a ai mo tatou I Brisbane Australia ya le utu ina tu lunga fa mo le sa to e to ko mo fa mo le e ave ai le te mai tai fai pule ia mo pola na rosa ia ma I think ma fonga le fa mo le pe a fai sa o to vai atu e mena le mo de sau fa ko pe ku saka ki fai kau ka ki kiro ko mo ka kau fai kau ko I fo I mele o sen mai te mele nei o yo lea ia na o to si silan tu tatu fa si silanga lea fa mo mole follow through ia I tu langa tatu poster pe tango screenshot tatu poster le I share lu ia mo le fa mo o lo to fa ya so lo su mariva o le masina lo no wingo va ya so I o le tua e ia le fa mo lea I na Brisbane ia I Australia ia ka urunga mo awana I ngalo papakiu lea io papakiu le to fa lo ngo tu mo ma e po fiang ka ia ni ma le fai ni e wori ka to wor papakiu Laban Family Fundraising lango fo fa mo ainga ia ole ainga o lo o polonga I le sunga ia sauni seleni ia awale nei foi vai tau so fonga ia lango tatu papakiu ma tatu fa usi ia fa talo fa ku esto wata ia ma mai lo wal tatou por klame ia pato fatu lo fatu na fionga ia vui o le faltua o le fa lo fatu ia le telefono au mati ia se ko si le mai office Se la psenge. Lua se la O kusa korse la la le winga lo mana o ngala au ne utela e mana ia fo tatou fai fa pea Sa o le ngai ka mo ki mare. ia alo pate e na fai lo atu wa te fa polisia o to pa o no ma fa me wa mai tangata mo o lua e la ve ai me pe ni nga petini ya Mas eu retia. Tato fase fo me mania mo ia le fia lo va fase vo fase fo Pasile silanga, suafa a toa mafua I upolu o taununga manono, I sulimoni o tau mai no mau po o mau. I le ava malfa alalo tele fa silisila tuai e fa apea. Ua tasi moe le tō wha malfa utanga I matai, masuli o lo ova aia lo tato a inga I le maota I taununga manono. E wala au fa alo atu ai I sulimoni o tau mai no mau po o mau, o lo oa fio I Samoa, New Zealand, moso se tafa o lalangi e fa apea. O le a whaia le tatou whiloa inga I le aso lua o aperila, lua afe lua sifurmalima, I le itulai lua I le auli, I le maotafono o le a inga I taununga manono I Samoa. O lea wha moe o le asa idia I se tasi e tausia lo tatou a inga, I le tino o tau mai no mau, po o mau, I le swafa a toa mafua I upolu. O lou le awai mai o le a le tau fia ai se finangalo au tasi, mafurisia I ai finangalo o le a inga. Tau pule le lofa o le atua e taitai lo tau soifua I le aso tau poina. Ai faa manatu atu, e te fio mai lava oe, ma au mai lau taunga, I pei o le upu na fai I le pea. Fai ale nei, faa asiri silanga ma le faa lau tele, faa fitai, sainia, e mafa vātau,
o le taʻitaʻifono o le mafutaga a le aiga tupuola a latina o lē o loo vaai a le aiga ma pala ia li'i tai akui o le failautusi o le mafutaga a le aiga faafetai. E fia le mona rental se whālawi lo antula na whaapitoa mole masino Februari mamati. E luasful pasene ua pa umaulalo ai le tongi pe antolu aso pe silia tu foil e te whaongai nai so se taavale. Ma mawailo avado i le sei e awhe tala Samoa i le whai unga o le masina. E mawhaiora piki le taavale mai le malawa lele i whaleolo polo tanto ofisa au tu i alafua. Pe mamulia tu foil le whaletali malo o lo e wha mautu ai. Ai ngā whaapitoa. O lo iaia tanto insurance e te fili mai ai ina nei tupu se whaalawalawe ai o loo iai le whaamama avenga. Ma le tuolo iai le tātou account i New Zealand pe lafo sa fo i le moana e whaonga i le Pacific Easy pe whaonga fo i le credit card e whaatino i le tongi no lo sa. Mori si whaamtalanga wala au le Pacific Easy i le ovalu se lau o Tasi Onono pe asi le tātou Facebook o le Moana Rentals o le upenga ta whailangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o lau paanga e taitolo ina oe a o e malanga siasi i Samoa.